Ado eji eye wa gblombe koda mia kple vi siwo Mawu tsɔ nam la enye esi mia do gbe ɖa be Mawu wòave mia nu wòana mi ame nuveve bena mia ɖo nu ɖe eya ma nu blibo eye bena ɖe mia do gbe ɖa bena ɖe enya la wòatsɔ xɔse kple kaka ɖe dzi de wo dzime eye mi manɔ enya sem abe eglinya ene o mianɔ nya sem gbakple kaka ɖe dzi blibo kple xɔse blibo le miaƒe edziwo me miaka ɖe Mawua nu dzi blibo miaɖo nu ɖe Mawua nu blibo bena Aƒetɔ na be miaƒe edzi miaƒe xɔse miaƒe kaka ɖe dzia wòatsi ɖe dzi wòadzi ɖe dzi ne mi be mia axɔ wo nya blibo eye nu si ke mexɔ nyitsɔ yɔ ɖa gbe va yi o nu si ke mexɔ nyitsɔ fi ɖa gbe va yi o la egbe la wòtrɔ ya la Aƒetɔ maxɔ dziwo se la Aƒetɔ nye xɔsea nu la se nye xɔsea nu la ase Aƒetɔ na be nye xɔsea wòadzi ɖe dzi be nye ŋkuwo woanɔ dziwo bena nu si ke nàgblɔ la nu si ke la dogo tso wò nyame nam la eya koe na awɔ nam eya ta xɔmawo dzi se esime ke enya le dodom esime ke enya la le godom abe tɔsisi ene abena enya wòage ɖe wo dzime wòage ɖe wo luʋɔ me bena nusẽ ebena ne enya ne le godom kple nusẽ kple tɔtete la o ne ge ɖe wo dzime eye Mawu nusẽ katãtɔ la ana be yeƒe nya la ave me le wo agbe me eye manɔ teƒe sia ke ye ma ase naneke gɔme o mava teƒe sia eye nya la nɔ godom la eye nanɔ nu bubu wɔm o eye nale to ɖe enya la ŋuti le wo tame susu wòaku ɖe enya la nu eye gbɔgbɔ kɔkɔea ŋutɔ la aɖo kpe enya la dzi le wo agbe me eye aɖo eƒe nya ɖa wòtrɔ ya be wo ŋkumu wòasɔ asi o wo dɔyɔ wòasɔ asi o wo yayra wòasɔ asi o Aƒetɔ awɔe mexɔ se be nele gbe dom ɖa mado gbe ɖa abe ame aɖe si ke mele mɔkpɔkpɔ me na naneke ene o megana be naneke wòaɖe wo tame susu ɖa o eya ta do gbe ɖa Mawu atɔ na o le Yesua be ŋkɔ sesea dzie miedo gbea ɖa le. You know, Jeremiah 32 verse 21 said something to us. And the Bible says, and has brought forth thy people Israel out of the land of Egypt with signs and with wonders and with a strong hand, with a stretched out arm and with great terror. We are going to pray for more deliverance today. Open your mouth and pray. More deliverance. More of God's power in this place. God will stretch forth his arm into the congregation and do wonders. He will stretch forth his hand. As the word is flowing, the arm of God will come down. Let's pray and talk to the Lord. Let's pray and talk to the Lord. Tonight, your expectation will be fulfilled. Tonight, there's going to be more deliverance. There's going to be more of God's grace, more of God's deliverance, more of God's salvation. People will be saved. Pull out from the hands of the wicked, from that terror, from that problem, people will be pulled out. The word will come with power. And God will stretch forth his arm in the life of people. I want you to pray and talk to the Lord. When we pray is when God will come down. He will see our heart. He will see our desire, our passion to get. The Lord will bring it to pass because he has seen our passion.
ya ma Are you gbɔ. having the passion to be delivered tonight? Eye dzidzi la nɔ asi o, dzidzi la nɔ me o bena egbea katutu la sɔ asi nye do. Tonight will be Wotrɔ peculiar. ya la anye Tonight will be nutɔhɛ. different. Wotrɔ ya la The Lord will ato stretch vovo. his hand Eye upon his congregation Mawu la tonight. aɖi The hand of God will be nusẽ stretched ƒe forth asi tonight. ma ɖe yeƒe Let's dukɔ la pray dzi that the wotrɔ ya. Almighty God will do Mido it. gbe ɖa bena He did Mawu it ŋusẽ before in the katã days tɔ la of the children of woawɔe. Israel. Miekpɔa He did it in the ewɔe time of the apostles. le Israel Here viwo we ƒe are, ŋɔli. just Ewɔe like le those days apostolowo with the time of ƒe the ŋɔli. apostles. The Lord Eye will do míɔ it hã tonight. míɔ si ke He nɔ will tele be stretch forth ŋkume his la hand ale si ke upon wɔ le his apostolo people. ƒe ŋɔli la Pray and awɔ talk le to the míaƒe Lord. ŋɔli sia me Talk hã. to the Lord. Eya ta ƒo ne Be aƒetɔa passionate in your prayer. eye dzidzi ne Be nɔ wo passionate gbedodoɖa in me. your prayer. Be willing that you will get. Dzidzi Be aɖe do determined gbe ɖa to kple get what dzidzi you aɖe want. bena ɖe Pray with nke passion, ye and the le Lord dzidzima will bring nu it to si pass. ke ne le The dzidzima Lord be will ele surely asi bring wo it to su ge pass. ele asi wo su ge do gbe ɖa Pray to the Lord. ƒo na aƒetɔa Pray. nɔ gbedodoɖa dzi Say, pray, talk to the nɔ Lord. gbedodoɖa dzi nɔ nu ƒo He na will stretch aƒetɔa forth his hand upon your eye life. ado ebe asi sesẽ ɖo He ɖa will wo stretch agbe forth his dzi hand upon your soul. ado yeƒe And asi there will be sesẽ ɖo ɖa wo deliverance, luʋɔ much dzi deliverance eye tonight. katsutsu There will be gãwo more katsutsu deliverance. gãwo ave me wòtrɔ ya In Jesus' le Yesua be mighty ŋkɔ name, we sesẽa dzie miedo gbe pray. ɖa le. If you believe, shout Ne ne hoe se la gblɔ be amen. Dolu sese ɖe be amen. Acts chapter 5. Dɔwɔƒe verse 15. agbalẽ In ta so much that amatɔ̃. they brought forth the sick into the streets Miekpɔa and wotsɔ laid them on beds dɔnɔwo and couches. kpuku ya tɔn nenem bena wotsɔ At the dɔléla hã least, do the shadow go of va Peter passing by ablɔ me night, eye by wotsɔ might, mlɔ abawo kple overshadow some abatsiwo of dzi them bena tonight. ne Petro The word gbɔna of la God will overshadow eƒe all vɔvɔli infirmities ɖeɖe here. ko na dze wo If dometɔ you aɖe believe, dzi begin to thank the Lord. Begin wotrɔ to ya tell la the Lord. Mawu ƒe ŋusẽ le The agba word of sagba God will be perfected Eye, in my life today. wotrɔ ya gba To Mawu ƒe nya overshadow la whatever way is in my ade life. blibo Whatever negative thing awɔ in my eƒe dɔ life. blibo le nye The agbe me word of God is a meka hammer. nye vali The o Bible vali me says si ke me li o this is Meka- called the sword of the Spirit. mekpɔa meka To overshadow nɔnɔme every ke me li infirmities o in our lives. meka ku be We are going adoboli to me pray si ke me li o That wotrɔ ya la his servant is going Mawu to ƒe use nya the word will le go nye ɖege straight. ne Mawu The ƒe word will amea go straight le into Mawu nya whatever gblɔm le I am gbe dom na la asking for. o God enya will ne give him the dogo right, ne the dogo word, zi the ɖeka exact word, bena as Mawu is applicable to ne my ne life. ne As tsɔ is nya si applicable ke to what I'm sɔ asking kplim for. esɔ I will kple catch nye it. gbedoɖa tanya I will esɔ grab kple it. nye I dzidzia will get it. o As mahɔe he used that word, eye ne I will ele believe nya la it. zãm la God o will mahɔe put dzi the word se in his mouth. eye Mawu la And tsɔ it's nya applicable de to be my own enume problem, nya si ke to my sɔ own kple nye challenges. kuhia Pray, enya the si Lord ke will sɔ do it. kple nye adika Mawu I atsɔe will grab ade my ƒe own nu me blessing. I will grab my own blessing. eye nyamenu nye I'm not here yayra to look at asɔ anybody. There's a asi reason why nye I'm meva here. teƒe sia makpɔ There's ame a aɖeke purpose o why lo I'm here. makpɔ ame I'm aɖeke o here lo for a purpose. kpɔ meva And the teƒe sia word ɖe is ta the ɖo avenue. dzinu aɖe The word is dzie the power ta ɖo dzinu that ɖe God dzi is meva going to teƒe use. sia eye And his miekpɔ servant. ŋusẽ le Mawu si Let's pray eye da that zã be subɔla God ɖe nye Almighty, the agbeta word will overshadow eye all our Mawu se infirmities. katatɔ la We swallow it up kpɔ and we'll be kuhi ɖe sia ɖe liberated. ɖa We'll be set free. kuhi Like ɖe the sia ɖe Bible ɖa says, Mawu la ɖe that- ɖa Mawu that the awɔ mi Bible says at ablɔɖevi least eye the Biblia bena ɖe shadow of Peter, bena the ɖe shadow of Peter passing by might, Petro the ƒe word of vɔvɔli God from his mouth, the servant of God Pe- passing Petro be from vɔvɔ his na dze wo mouth to the dometɔ congregation de will overshadow, sia ɖe will dzi. overtake, will swallow every infirmities in this eye place. Let's pray gbɔdzɔgbɔdzɔ and talk to the Lord. gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe sia ɖe Let's pray and talk to the Lord. The Spirit of eye God will wobe carry eye it amehawo out. tso du si ƒo Let's ƒo pray xlã that the Yerusalem Almighty hã God ƒoƒu will eye bring wotsɔ it to dɔléla pass. kple ame siwo gbɔgbɔ makɔmakɔ le fu ɖem la vɛ eye woda In gbe le wo katã Jesus' nu mighty name we le pray. Yesu ƒe ŋkɔse sia dzi mi do gbe ɖa le. In verse 12 of that same Acts chapter 5, and by the hands of the apostles, Kpukpui wievia the many signs eye and esi wonders dzesi kple wrought among nukunu the geɖewo people. va me And they le were all dukɔ with la one dome to accord in apostolo Solomon's ƒe asi porch. dzi Here eye we wo have the katã servant wonɔ of anyi God. kple tame ɖeka le Salomo ƒe akpata la me. The servant of God that
God is going to mightily use him. I didn't hear you say amen. We believe God is using him. And here the Bible says, signs and wonders wrought among the people from the apostles. And our apostle is here tonight, that God will mightily lay hands on him and use him to speak to our needs. Shall we pray for him together? God will meet you at the point of your needs in Jesus' name. Amen. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. You are God. You are God from beginning to the end.
rescued my soul. His blood covered my sin. I believe. Do you believe? I believe. My shame is taken away. All my pain is healed in His name. I believe. Oh, do you believe? I believe. Oh, I'll raise the banner. My Lord has conquered the grave. Oh, yes, indeed. My Redeemer lives. Your Redeemer lives. My Redeemer lives. Your Redeemer lives. My Redeemer lives. Your Redeemer lives. The Lord of wonders will do great things in your life as you worship Him from your heart. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all your tears will dry. At the final amen, receive your miracle. At the final amen, you will testify. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all your tears will dry. At the final amen, receive your miracle. At the final amen, you will testify. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all your tears will dry. At the final amen, receive your miracle. At the final amen, you will testify. At the final amen, mountains shall be moved. At the final amen, all your tears will dry. At the final amen, receive your miracle. At the final amen, you will testify. I'm trading my sorrows. I'm trading my pain. Oh, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. Oh, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Sing. Oh, your troubles, trade them down tonight. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord. Trade your sickness, trade your body for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Come and sing, the Lord is good. Have you seen the Lord is good? There is nothing He cannot do. I have seen the Lord is good. Have you seen the Lord? It's been good to me. There is nothing. Come and see the Lord is good. He gave me victory. He gave me peace of mind. There is nothing He cannot do. I have seen the Lord is good. Have you seen the Lord? It's been good to me.
That breakthrough is so today. We are a choosing generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. Do you know who you are? We are a choosing generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know I'm walking in power. Walking in power. Walking in miracle. Walking in miracle. I live a life of favor. But I know I'm walking in power. Walking in power. Walking in miracle. Walking in miracle. I live a life of favor. But I know I'm walking in power. Walking in power. Walking in miracle. Walking in miracle. I live a life. You will walk in miracle today. I'm walking in power. I'm walking in miracle. I live a life of favor, cause I know who I am. Are you ready to sing for joy tonight? Oh, sing for joy and strength. Oh, sing for joy to God and strength. Oh, sing for joy to God, to God. Oh, sing for joy to God and strength, and strength. If you call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. Come now, praise His name, oh, He saints of God. Oh, sing for joy to God, to God. Oh, sing for joy to God. Oh, sing for joy to God. Our strength, our strength. Higher, higher, every day I lift my Jesus higher, every day higher. Lift Him high, lift Him high. Devil is defeated today in the name of Jesus. Higher, higher, every day I lift my Jesus higher, every day higher, higher. I lift my Jesus higher, every day. Higher, 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 every day. I lift my Jesus higher, every day higher, higher. I lift my Jesus higher, every day. Higher, higher, every day. I'm going higher, higher, every day. What about you? Higher, higher, every day. I'm going higher, higher, every day. Jehovah,
great God. You are God. Yeah. You are God. You are God. You are not just God. You are a great God. You are big, 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 big. You are large, 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 large. You are great. You are a great God. You are God. You are great, 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 great. You are a great God. You are big God. He's a big God. There is nothing that he cannot do. There is nothing that he cannot change. He's a great God of wonders. Oh, you are big God. You are a great God. All around, everywhere I look, your love is all around, all around, around. Everywhere I look, your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around, all around, all around. Oh, your love is all around, all around, all around. Everywhere I look, your love is all around. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of Kings, Holy Lord, as we sing. Amen, amen, amen. It is so, it is so. God is saying, as you have said in his ears, so he will do unto you. Because you have come face to face with God. Amen. In unforgettable encounter with the God of wonders. Praise the Lord. Let's open to Psalm 86, verse 8 to verse 10. Among the gods, there is none like unto thee, O Lord. Neither are there any like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord.
Afetɔ dukɔ siwo katã ne wɔ la ava de ta gu na wo eye woade bubu wo ŋkɔ elabena elolo eye ne wɔa nukunu wɔ ɖeɖe koe nye Mawu kafu na Mawu nuvɔ manye wo Mawu o dɔlele Mawu nye Mawu na o eye wo katã wa aɖe ɖa le mía dome wòtrɔ ya. Aƒetɔ míede akpenɔ le Dutoƒo Mawu nya kaka sia ta míeva teƒe sia le abe dukɔwo katã ene eye míedo wo ŋkɔ ɖe dzi le Yesu be ŋkɔ me eye mi dze gɔme yɔ ɖa gbe fi ɖa gbe kple gbe la nawɔ nu gãwo kple nukunu dɔ gãwo wu míaƒe mɔkpɔkpɔ gɔ hã wu míaƒe dzidziwo ŋutɔ gɔ hã akpe elabe míenye be nenema wòanɔ le Yesua be ŋkɔ dzie míedo gbe ɖa le. Esime ke mi le tsitre nua míatsɔ míaƒe ɖoɖogbalẽ xexlẽm etɔ̃lia Kristo ku ɖe nuvɔwɔlawo ta. Yes, he will pass over you. Chiefest of sinners, Jesus can save. As he has promised, so will he do. O sinner, hear him, trust in his word, then he will pass over you. Judgment is coming, all will be dead. Who have rejected, who have refused, it will pass over you. When I see the blood, I pass over you. Judgment is coming.
remain standing. Esi me ke mi le tsitre nua. Let us close our eyes. Mia be ŋku ne hena gbedodoɖa. Appreciating the Lord. Mia tsɔ bubu na What he has aƒetɔ. done in our lives Ne and ŋsi lives ke of Mawu many around the wɔ world. le míaƒe agbowo me, le xixea katã me, to Mawu ƒe ŋusẽ dɔwɔna me to yeƒe Mawu ƒe amisiami la dzi. Da akpe na nuvɔwɔlawo si ke kpɔ xɔ, megbedelawo si ke kpɔ ɖɔɖɔɖo, dɔnɔwo si ke kpɔ dɔyɔyɔ, eye míada akpe na Mawu ɖo nu gãwo si ke Mawu wɔ la ta, eye le teƒe vovovo la, le yabalawo dzi la, míexɔ nu gãwo, míexɔ ɖaseɖiɖiwo. Esia nye ɖoŋtsi na Mawu ƒe subɔla si ke le zãzãm. Le Yesua be ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le, mía ado gbe ɖa. Ame si ke le Pakistan kple Iran, Afghanistan kple Nigeria la, Mawu ne ve wanu, Mawu ne tsɔ ameveve tsɔ wo dzi, eye dɔwɔƒe agbalẽ ta 14 bena woxlɔ̃ nu apostolowo bena woanɔ gbeƒãɖeɖe dzi le yɔme tsitsiwo si ke ava tso wo la me, bena woayi dzi le xɔse me le yɔme tsitsiwo ƒe ɣeyiɣiwo me, le dodokpɔwo ƒe ɣeyiɣiwo me. Eya ta le xɔsetɔwo la, ameveve ne su wo si be woanɔ agbe na Mawu, eye dogbe ɖa ɖe tenɔnɔ keleli be Mawu nena wo ameveve le agbɔsɔsɔ me, eye nu si ke mɔwo le totom la, eye mi ɖo la do gbe ɖa atraɖi ɖo ta. Bia Mawu be wòaɖe zɔ, ne ɖe zɔ le teƒewo si ke yometsitsiwo sẽŋu le la, be xɔsetɔwo anɔ te sesie le Yesu be ŋkɔ sesea dzi mi do gbe ɖa le. Me be le Yesu be ŋkɔ sesea dzi mi do gbe ɖa le. Eye míekpɔ gome le Mawu ƒe ŋusẽ dɔwɔwɔ ne me, eye míade akpe na Mawu na ego si ke ŋuti bubu le la, ke dzi Mawu to be wòatsɔ ɖoɖo gã sia ɖo anyi, si ke nye nufiala gã Pasteur Dr W.F Kumuyi la, be Mawu ƒe amenuveve ne su esi. Do gbe ɖa be nusẽ Mawu ƒe nusẽ gãwo ne ɖiɖi ɖe ya dzi zã ya me, bena woanɔ nukunuwo ƒe woanɔ anyi ɖe nukunu ƒe nusẽ dɔwɔna me, eye Mawu ne do ŋusẽ ya ma, Mawu ne gbɔ ɖe dzi, Mawu la ne kɔkɔe ɖe dzi, eye wòadoe ɖe dzi be wòaɖe gbeƒã nyanyuia
kple ŋusẽ kple tɔtete be wòatsɔ xɔxɔkpɔkpɔ va, wòatsɔ dɔyɔyɔ va, wòatsɔ katsotso va. Mía ado gbe ɖa ame si ko le yavalɔwo dzi teƒe vovowo la, ame si ko le Afrika duwo godo la, le Afrika duwo me la, le yevuwo de la, teƒe sia teƒe la, mina míado gbe ɖa ɖe Mawu ƒe amea ta, elabena míele mɔkpɔkpɔ me na nukunu dzianyi, nukunu deto, nukunu gãgãwo wetrɔ ya, elabe Mawu ƒe ŋusẽa aɖiɖi. Le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me míedo gbe ɖa le, míado gbe ɖa ɖe subɔla bubuwo ƒe agbe ta be Mawu nekpe ɖe wo ŋuti. Míado gbe ɖa be Mawu nesi ami na subɔla yawo, be Mawu nekpe ɖe wo ŋuti le woƒe ɖoƒe vovovowo le subɔsubɔdɔwɔwɔa me. Mawu nezã wo be esime ke wole subɔsubɔdɔ wɔm la, sankuƒolawo, hadzilawo, ame si ko ƒoa sankuwo ne míase hawo, ame si ko le dɔ wɔm ku ɖe yava la be kpɔ nu ŋuti la, Mawu la nedo ŋusẽwo, ne de nunya tagbɔ na wo be woabi le woƒe dɔwɔwɔ me, bena Mawu la nena wo be woakpɔ ɖoŋuti na woaƒe ƒoviwo ɖe sia ɖe be wetrɔ ya la, míate ŋu akpɔ nu nyuie, míase nu nyuie le Yesu be ŋkɔ sesea me mído gbe ɖa le. Míado gbe ɖa ɖe ame si ko va Dutoƒo Mawu nyakaka me la ta, ame si ko le gome kpɔm le Dutoƒo Mawu nyakaka me la, le xexea katã me la, míakplɔ wo va ameveve zikpuia gbɔ. Míado gbe ɖa be gomekpɔla ɖe sia nedo gbe ɖa ɖe eɖokui ta kple míaƒe Yerusalem ta. Míabe Yerusalema enye du ke me míele agbe le, míele eye afi sia afi si ke nele la, enye wo Yerusalem la, do gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ la neɖiɖi le wo Yerusalema, le wo dukɔ la me, le wo denyigba dzi. Do gbe ɖa be Mawu ƒe ŋusẽ neɖiɖi wòa atsu kame, ŋusẽ neɖiɖi wòa ɖe ame, Mawu ƒe ŋusẽ neɖiɖi be wòa do ŋusẽa me. Do gbe ɖa kple dzidzi, do gbe ɖa gba kple dzidzi, do gbe ɖa atraɖie, do gbe ɖa kple mɔkpɔkpɔ bena Mawu le nu siawo katã wɔ ge le Yesu be ŋkɔ sesea dzi mído gbe ɖa le. Amen. With all that the Lord has done, and from all the testimonies we have had during this program, eye míekpɔ si ke Mawu wɔ kple ɖaseɖiɖiwo si ke míexɔ le Dutoƒo Mawu nyakaka si ke wova yi la me la, míate ŋu ado dzesi bena Mawu nye ame si ke na ɖoŋuti gbedodoɖawo, eye míado gbe ɖa kple míaƒe dzi blibo, eye Mawu atɔ na mí ne xɔse la gblɔ be amen. Fofo míede akpe na o ɖe ŋkeke tɔ̃lia sia dzi le dzi si ke ƒe ɖoɖoa me. Míede akpe na o le ŋkeke ve siawo ƒe ɖoɖoa me. Míede akpe na o si ke ne da wɔ wòtrɔ ya. Míedo gbe ɖa bena ame si ko le wo yome tsi ne xexea katã kpɔ godome la, Aƒetɔ míegblɔ bena ne míexɔ Dieu se míyɔ o la, wòla tɔ na mí, míexɔe se bena wòla akpe ɖe wo ŋuti, wòla do ŋusẽwo, wòla akpe ɖe wo ŋuti be woayi edzi va se nu míedo gbe ɖa ɖe wo subɔla ta. Wo subɔla si ke le zãzã la míede akpe na
wo le nsi ko le zenzen be na wa wola ta we troya la wola zen be wa nkun gan o eye nkonu gan o la veme le Yesu be nkome akpena o ela be ne simye gbododo ra o le Yesu be nkose si aji mi do gbera le amen and amen. amen. You are welcome to this meeting. Umia zonva gododo gansiame. EÚEGBE a nkeke ton liagbe le jisike pe dodoa me le jinu gban toa me. Eye to mo pa me veve me la aga ye jicho. Echo gandren. Eye joragbe kple bradagbe han nene make. Eye maula esrami kpo chovai. Donc on a cho ela eye gbe han la ga srami kpo eye echoa to mo ba me veve amea ela ela nye subo juko kata be subo eye mio kata la milano connecté le tepe gansia le asaba eye mia je gome 45 AM. mia je gome gandren chuchu Then apart eye from that, to vonesia la to mo pa me ve me la conference do lo pe boboa on Monday aga yeji joragbe by 7 o'clock. eye The meeting gandren kicks off hohola by boboa je Monday gome and Tuesday. Monday, jora Tuesday ple brada will be gbe the la two last days. elanye And nkeke we mamleao expect all ministers, eye miele mo kpokpo me na be do la le sia le kplolo le sia le ha chocho subo vuvo me la wa va dogo emia odeka eye miele mo kpokpo me be apeto la asrami kpo to join us. No doubt, eye there are many ministers here tonight we troya la from different mo pa me denominations, gedo le mia dome and we want to oto recognize your subo presence vuvo me here. eye God values miedo your presence jesi here. miape amedomenono eye maula edobu miape miadomenono nchi eye ma dodo siala enye miape dodo ple amesiameto esimeke miele ji hom sela maula anirami ne afisi kenele la de na tema ko asiji makpo ma one yirao tepesi kenele la na tema achite ne miakpo miape paso epon kumoyi pe amekpepe ao na subo ha mamleo pe amekpepo la ma one yirao eye minanyi eye mawu ano wo ya iraji. As God continue to bless Eye ne you, mawu the Sunday leji le worship ira service ola starts echo 7:45. kosira In the pe morning, subo la prayer starts. gandre la Exactly 8 o'clock, mawu mimi la je gbedora God bless pe everyone in mi la je Jesus' gbedora name. gome eye mawu la ira mi le Yesu ben kome. Mighty God is spoken of as the one who giveth songs in the night. Songs in the night, songs through our most difficult days, and songs that soothe the soul. In the night when Paul and Silas were locked up in the cold, dark dungeon, God gave them songs in the night. They sang with joy, and they sang with their hearts uplifted high, and these songs produce Eye mawu extraordinary cho deliverance. And they ajiji demonstrate o God's cho might da and mo pe matchless nume power pe to jime save us from pe the wa dangerous aji hana situation. mosiko The prison walls were le shook, and their chains fell off. le yi So if sese we mo sing tom together, no matter what amosiko chains mo and popo shackles may bodo have bound you bena and no le you to ha do, mo I semla want you to trust wa pe God's ji word o to wa set gbagbe you free. amosiko And I want you to le ha ma trust that semla God's mo word will popo set wa a so beautiful si harmony eye like the gifted mienya psalms be from to around the haji world. pe na na As we siamela bring to you the choir o from be states, regions, and mo nations po across la the su globe. amesi Your amesi chains eye will be amosiko broken, le and God is aboyo about me to la visit you evichi for a chomi time. ajila Be blessed. mawu
ahɔwo eya ta míase dzokɔwo ƒe hadzidzi eye mía atsɔ míaƒe dziwo aku ɖe hadzidziawo ŋuti. Mawu na ayra mi. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace, peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. So every dark addiction starts to break. Declaring there is hope, declaring there is freedom, I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, in Jesus' name. Jesus, in the name of Jesus, we have the victory.
Jesus' name. Pour it out. In Jesus' name. Amen. When we call in the name of Jesus, We have the victory. your Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. In Jesus' name. Break every stronghold. Shine through the shadows. In Jesus' name. Break every stronghold. Shine through the shadows. In Jesus' name. Well, I'm taking back. Everything that the devil stole from me. Yes, I'm taking back. I'm taking back everything that the devil stole from me. I'm taking back my song, My soul, my health, my my health, joy, my joy, my peace. my I'm taking it back. I'm taking back everything that the devil stole from me. Yes, I'm taking back. I'm taking back everything that the devil stole from me. Yes, I'm taking back. I'm taking back everything that the devil stole from me. Get back my song, My soul, my health, my my health, joy, my joy, peace. my I'm taking it peace. back. I'm taking back everything that the devil stole from me. Now listen, y'all. One day King David came home to see the call. Big land. While he was gone, the end of the king stole everything he had. But you see, David enjoyed himself in the Lord, made up in his mind that I'm on my way back to escape, and I'm taking my property back. Devil, I'm taking back everything that the devil stole from me. yes, I'm taking it back. I'm taking back everything that the devil stole from me. I'm taking back my song, My soul, my health, my my health, joy, my my joy, peace. my I'm taking it peace. back. I'm taking back everything that the devil stole from me. We all know that Satan only comes to steal, to kill, and destroy. And I must admit that there have been times it's taken away my joy. But I'm serving orders on the devil today. His kingdom is under attack. And I'm on my way down to his gate. And I'm taking my property back right now. I'm taking back everything that the devil stole from me. Yes, I'm taking it back. I'm taking back everything that the devil stole from me. I'm taking back my soul, My soul, my health, my health, my joy, my peace. back. I'm taking back everything that the devil stole from me. Yes, I'm taking it back. I'm taking back, Yes, I'm taking it back. I'm taking back, Yes, I'm taking it back. I'm taking back, I'm taking it back. I'm taking back, Yes, I'm taking it back. I'm taking back, With a shield of faith I'm taking back, and the sword of the Spirit. I'm taking back Taking back my song, my soul, my health, my my health, joy, my joy, my peace. my I'm taking it peace. back. I'm taking back everything that the devil stole from me. Yes, I'm taking it back. Taking it back. You are taking it back. We are taking it back. Praise the Lord. Testimonies abound of great things God is doing in our midst, globally, online, as well as in this Alpha location. Time will fail us, but we just listen to 2 testimonies now to whet your appetite and to let you know what God did for others, He will do for you. The first testifier, please.
Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is doing great things during this program. And we have testimonies here that we are going to share with us to the glory of God. My name is Dr. W.F Kumuyi. I'm a family physician. And we have this testimony from this 15-year-old boy here. Let's hear from him. Praise the Lord. My name is Peculiar Chukunti. I'm a born-again child by the grace of God. I'm 15 years old. Listen to my testimony. May God bless you. Praise the Lord. Kaka This is my son. He's 15 years. Since when I give birth to him, he has been bedwetting. Since he has been bedwetting since 15 years now. When we came to the program, campground on the day I started the program, when we just read it, he told me that, Mommy, this today as I came to this program, I will not go back with this program again. Yesterday he wake up. This morning he wake up again. I check if his wrapper everything. He will bedwet 3 times in the night before day we break. But these 2 days, yesterday I wanted giving the testimony. I said, let me leave it. Let me see the next day again whether you will bedwet. I said, the Lord that do is may his name alone be highly exalted. May the Lord increase the grace of our daddy in the Lord in Jesus' name. He has taken his freedom back from bedwetting. It will never happen again. Amen. Let's listen to the next testifier, Sister Rose Fibile. Praise the Lord. Children of God, praise the Lord. I'm Sister Rose Fibile. By the grace of God, I'm born again. I want to thank God and also share this testimony to encourage us as we are coming for this GCK, that one day to God will also do your own. Praise the Lord. Oh, as I keep coming, Lord, we thank God for the miracle and the miracle permanent in your life in Jesus' name. The choir. Hajilao, Hajihaupe, Hajiji.
victory, my refuge, the one I run to. You are the God, you are the God of the breakthrough. Breakthrough, you are the God of the breakthrough. And when I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, the walls fall down when I shout through, and strongholds break when I break through. So I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. If you believe you will have breakthrough tonight, let me hear you say breakthrough. Breakthrough, Breakthrough. breakthrough, Breakthrough in my heart. breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I pray, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God, you are the God of breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I pray, breakthrough when I shout. You are the God, you are the God of the breakthrough. You are the God of the breakthrough. When I can't see my way through, and I really don't know what to do, I look to you. Breakthrough, the walls fall down when I shout through, and strongholds break when I break through. And I'm gonna praise you. You are the God, you are the God of the breakthrough. Breakthrough, 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 breakthrough. You are the God, you are the God of the breakthrough. Praise the Lord. I welcome you to another night of an unforgettable encounter with the God of wonders. The beneficiaries of previous miracle signs and wonders will tell you what an encounter is all about. Tonight is your night. This power of God at work. Mo pe nu sensia la le doge hafi wa mo pa me wa vala mia pe Jonathan Lee mia pe Haji la si ke mie pe. We're so thankful to have you join us today, and Pastor, thank you so much for letting me be a part of the worship here. Our theme is Unforgettable Encounter with the God of Wonders. So would you stand with me and let's worship him today. He is our firm foundation. I'll never
I've got peace that makes no sense. He's never let me down, faithful through generations. So why would he fail now? He won't. He won't. He won't. On you, and I'm safe with you. I'm gonna make it through. I came, winds blew, but my house was built on you. Now I'm safe with you. I'm gonna make it through. Sing it again. Rain came, wind blew, but my house was built on. He won't. He won't. And power be his forever. And this chorus goes, singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Sing it out. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Listen to these words. When the stars burn down and the earth wears out, and we stand before the throne with the witnesses who have gone before, we will rise and all applaud, singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. When the hands of time wind fully down and the earth is rolled up like a scroll, the trumpet will call and the world will fall to its knees as we all go home, singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. There will come a day, standing face to face, in a moment we'll be like him. He will wipe our eyes dry, take us up to his side, and forever we will be his, singing blessing and honor and glory and power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever
and honor and glory and power forever to our God. Can we do that right now? Singing blessing and honor and glory, power forever to our God. Singing blessing and honor and glory and power forever to our God. To our God. Amen. When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Come on, sing it with me. Imela, Imela, kaka, to sing your praises? Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me, and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, but the sacrifice on Calvary's tree, oh, it's the reason, I can cry out today. Come on, sing it with me. Yeah. Kennedy on the enamema, and on the Dikaki, a Kennedy on the enamora. Sing it with me. And on the
dikaki ekena diruki onye na mema Enonya dikaki ekena diruki onye na moro Enonya dikaki ekena diruki onye na mema Enonya dikaki ekena diruki onye na moro one more time onye na dikaki okena diruki onye na mema Enonya dikaki ekena diruki onye na moro Imela Imela song out in praise come on sing it with me Imela Imela Kaka only keru yeah Imela Imela is more Who am I to sing your praises Who am I to worship you? It's your blood that makes the difference in me and made a way to enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, but the sacrifice on Calvary's tree, oh, is the reason I can cry out today. Come on, sing it with me. Yeah. Imela, Imela, Kaka. Kennedy rookie on the enamema and on a dikaki a Kennedy rookie on the enamoro sing it with me and on a dikaki a Kennedy rookie on the enamema and on a dikaki a Kennedy rookie on the enamoro and on a dikaki a Kennedy rookie on the enamema and on a dikaki a Kennedy rookie on the enamora one more time on the enadikaki o Kennedy rookie on the enamema and on a dikaki a Kennedy rookie on the enamora Imela 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 Kaka only keru yeah Imela Imela is more. Come on,
Email, lift your voice. Email, kaka, EÚEGBE. Email, oh, email, EÚEGBE. My King is more. Just worship my King is more. One more time. Is more. Amen. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. We have reasons to be grateful to Him. Fiensia. Onuganga onamiye olebemiagakpo. Dijo akafui. Hallelujah. Praise the Lord. Mebe hallelujah. Look here. Praise the Lord. Toji nola de siade mebe hallelujah. In Mark, le Marco pagbale tamawia delia. in verse 19 Pepe and wie 20. a shekelia. Mark 16, Marco tawia den. verse 19 Pepe wie a and sheke 20. kple blavelia. So then, Ebe after esi the Yesu Lord wunya siao had nu spoken la. unto them, he was Bobola received choe into heaven joe yi jifo. and sat Eye on wo the yi right dano hand anyi of de God. maupe nudusime. And they went forth Nous sommes là-haut and preached everywhere. dogbe. Que no maunya blom na amesiu ameo cho tepe tepe. Apetola no do won pliwo e o dokpe nyala jito jesi si o blo epe nyala do zaya na ga kpo jesi o tepe You will experience signs jesi and o wonders. ple nu kunu o penu metoto na ga ole zaya me Now, le tepe ya is tepe ya fefulai because of the presence of God be in mau his life, le miagbo is going to declare the word le of mau pa God. me apa You will gbeme receive miracle ta with ease. You are nukunuo welcome, sir. agajola gbome le fiesia Praise the Lord. mau pa me wezonlo Praise the Lord. kafu kafu ne mau Everybody I toji said, na lo praise katsa the mebe Lord. kafu kafu ne mau Today, fiesia we glorify the Lord. akafu mau benko Thank you, Lord. apeto akpena o Thank you, Lord. agbone be apeto Yesu akpe Gratitude eye of heart akpe dada tso that the jime ya Lord himself ya peto la will ntɔ give you atsɔ de jime na wa the great things the Lord will do atso ale si mawo le nu gãwo wɔ ge na wo gbɔ here and there eye at the la back, fi ne le in the front, le aƒelikawo gbɔ le fi le se mawo nya tso nyame yiwo le radio dzi fi sia fi la atoto aɖatsi le mo na mi eye aɖe nya be kakawo katã dzo eye nu kake nyi nua biam ele mawua nukunu mawu ya awɔ nukunu nɔ le fiesi ya eye akplɔ ge ɖe ŋkɔyiyi gã ɖe me le Yesu ƒe ŋkɔme gblɔna be amen. Fofo míegabe míada kpe na wo míakafu wo ŋkɔ le fiesi ya míedo ɖe dzi la be mawu gãe nenye mawu nu sẽwo katã tɔ nenye eye wo agbɔ woa wote ŋu wɔa nu sia nu fiesi ya medo gbe ɖa be naɖe zɔ le mɔ nu gã ɖe dzi le Yesu ƒe ŋkɔme mebia be xaxa ɖe sia ɖe dɔléle ɖe sia ɖe eye susu me tsaka ɖe kpekpe eye mebia be gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe dɔna ɖe sia ɖe ya woaƒo tagba do go ɖa le viwo ƒe agbeme le Yesu ƒe ŋkɔme nukunu ne gatsɔ le zã ya me xɔxɔ ne su amewo si dɔyɔyɔ ne va na amewo katoto ne yina me sia me zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔme mawu miebia be egbegbea na mi dukɔ wa kaka ɖe dzi
na dukɔ wa kaka ɖe dzi mavamavabe wenye nukunu kple dzesi ƒe Mawu le Yesu ƒe ŋkɔme mele takpe na wo be ne tɔ nam le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le ame la hadame na wa kpɔe na gblɔ nɛ be amen kpɔe tututu eye na to ne be ava me na wo nenema gagblɔ nɛ be nɔviwo be ava me na wo Mawu le kple wo eye nukunu ɖe le lala wo le fiesia aƒetɔ la awɔe awɔ nukunu kple dzesiwo le nyaƒe agbe me Ezaya ƒe agbalẽ tame woenea me nyaganɔ le fiesia Ezaya ƒe agbalẽ ta woene kpekpe blavevɔ enelia egblɔ le afi ma bena Yehowa nusɔkatãtɔ la gblɔ bena nu si me ɖo ɖe tame la eyae la dzɔ ebe nu si ke ya ye ɖo ɖe tamea ye dza dzɔ ebe ale si tututu me ɖoe la nenemae wòava eme ta akpɔ be ɖe ebe ale ye ɖoe ɖe tame ɖe nenemae enua la dzɔ eye Mawu le gblɔ na wo be ɖe eye Yehowa ale ye ɖoea nenemae wòadzɔ eye ale si tututu ye ɖoe la nenemae wòava eme hallelujah ma eɖoe be ɖe dede la va ava me eɖoe be yahaya wo ta la ele me va ge eɖoe be yatu ka yaɖaɖe ga wo fiesia ava me naneke ŋutɔ mele yame naneke ŋutɔ matso afu me naneke ŋutɔ mato afi aɖeke ŋutɔ la va xe mɔ ne Mawu be tameɖoɖo Mawu be ŋusẽ ya be maɖe zɔ le agbomo le Yesu ƒe ŋkɔme ebe ava me magatsɔ Ezaya ƒe agbalẽ ta blanelia tsɔ fia Ezaya ƒe agbalẽ eta blane kpekpui blavevɔ enyilia afi ma egblɔ na afi na nye kpakple wo bena ebe ɖe mese woa ebe ɖe menye woa be Yehowa ame si ke wɔ dziƒo kple anyigba ƒe mɔnuwo la Mawu mavɔ ye wònyea ebe ya ye wɔ dziƒo la ya ye wɔ anyigba la ye nana ɖo ŋuti amewo esia yi ne me se kpɔ wa Ezaya me ele se bɔ ne me nye wa Ezaya me ele nye mele gale ɖo kpe dzi na o be Mawu ya yi ke nye anyigba ƒe mlɔenuwo ƒe wɔla la ebe ɖeɖi metea nu o enu metsi akɔ ne o eye eƒe nunya me dzodzro hã meli o le veva siekelia egblɔ be edoa ŋusẽ ame si nu ɖeɖi te ana ŋusẽ zã me gbɔdzɔgbɔdzɔwo le tso zã me eye ana ŋusẽ le zã me ebena nɔnɔme ɖe kpekpe yi ke na lãme le gbɔdzɔ na wa Mawu le tsɔ ŋusẽ le na zã me le Yesu ƒe ŋkɔme eye ebe ena ŋusẽ ame geɖe ame beliwo ɖe lãme gbɔdzɔ na wa ele belia eye mate ma da fɔ aɖe zɔ akpɔ nua gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe kpekpe gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe sia ɖe ya Mawu le dedzo le agbome zã me le Yesu ƒe ŋkɔme nu katã ebena enana ŋusẽ geɖe ame beliwo ebe ame beliwo la ebe nutsia kɔ na ena ŋusẽ kpikpla tɔlia ebe nu atsi kɔ na esɔhɛwo ekpe asɔhe yiwo mi nya be nutete dzideƒo nɔnawo mea eva va na me be nusɔhe mawoa woawo ŋutɔ hã nunu va tsi akɔ na wo eye be wodze anyi eye ɖekakpuiwo klia nu dze anyi ɖekakpuiwo eklia nu dze anyi gake kpekpe blatɔvɔ ɖekelia ebe gake ŋusẽ yeye aɖo ame siwo kpɔa mɔ na Yehowa ya nu ebe woadzo ayi dzi abe
hɔn ene eye wa ƒodu gake ele du ƒu ge le zã ya me ekpe Mawu be ŋusẽ ekpe Mawu ana wo dusielawo ƒe nutega dusielawo ƒe nutete dusielawo ƒe ŋusẽ le zã ya me ebena Mawu dzi be yeana wo ŋusẽ ale be natem asi dzu eye nayi ɖe wo yiƒe mamlɛa nasi dzu eye nake ɖe wo etsɔmea ŋuti ebe woaƒo du gake ɖeɖi mate wo nu o woazɔ azɔli gake nu matsi kɔ na wo o gblɔ na le aƒe me ɖa be amen aleke wa nu yawo katã la va me ɖo nu ke nye gɔme to kpe na nu yawo katã be wòava me na mi o le wòagbewo me o Ezaya ƒe agbalẽ kpekpe bla 50:1 ebe eya Emmanuel eya ame si ke nye Mawu vi la ebena eya ame si ke tsɔ míaƒe vevesesewo gake míawo ya míebui be ame si ke Mawu ƒo kpekpe atɔ̃lia gblɔ bena ke míaƒe dzidadawo te wo ƒo nu ɖee ɖo eye wogbẽ gudugudu le míaƒe vodadawo ta wohe to nɛ be míawo míakpɔ ŋutifafa haleluya eye eƒe abiwoe na woda gbe le mía no gblɔna be amen ekpe yeƒe abiwo ɖe eya ye dagbe le mía nu kpekpe adelia nane le teƒe ya keto eye matsɔ nu nyui ya tsɔ afia o eye maxlẽ na wòazɔ gake magblɔ nu si ke me ya agblɔ na woaɖe gɔme na o ŋutsu aɖe Mawu ƒe ame gã aɖe nyanyɔ kaka la gã aɖe ye ŋkɔe nyi D.L. Moody ŋutsu ya eva du game eye wòho kaka Mawu nya gã aɖe le dua me ya ame geɖewo tsɔ ƒe agbe na Kristo gbe ma gbe eye ŋutsu aɖe enɔ takpekpe dutoƒo nyanyɔ kaka ma me eye eya hã zi ɖeka dzideƒo ge ɖe me be amewo le kpɔ ɖeɖe nye hã makpɔ ɖeɖe eye D.L. Moody hã eɖo pipa dzo yina bɔ vɔ le flese toa le pipa be flese toa ekpɔ ŋutsua gake ŋutsua ƒodzu elabena pipa dzidza ho la dzo eye wòdo wli sesẽ ɖe me Moody medi be makpɔ ɖeɖe la nu ka ma wɔ Moody gblɔ ɖo ɖe be nu yiwo katã tso gɔmedzedzea mea wo ge ɖe me eye wo katã eye ebe xeyi Ezaya ƒe agbalẽ etama bla 3:3 kpekpe ame adea be mi katã magblɔ nɔ fiesi ya be ɖeɖe ƒe nukunu edɔyɔyɔ ƒe nukunu gatutu ƒe nukunu ele gbesɔsɔ na amewo katã tso gɔmedzedzea ke va se ɖe nuwowo tso gɔmedzedzea va se ɖe nuwoa establa 3:3 kpekpe adelia ebe mi katã mietra mɔ abe alẽwo ene mía katã wo katã wɔ nu vɔ ye mɔ be dzi kɔkɔea ehiã mi tsim eye mía dometɔ ɖe sia ɖe lé eŋutɔ ƒe mɔwo tsɔ eye dzi gblɔ be ke wo katã wɔ nu vɔ la wo katã me sia me tra mɔ me sia me lé ŋutɔ ƒe mɔ tsɔ eye dzi gblɔ be ke aƒetɔ na mi katã míaƒe vodadawo va eya dzi eye azɔ ate ma ge ɖe me elabe ɖeɖekpɔkpɔ ame sia me tɔe wo katã na me sia me ele be ame sia me na trɔ dzudzɔ nu vɔ wɔwɔ eye wòatrɔ ɖe aƒetɔ Yesu Kristo ŋuti ezɔ yi ke Yesu ku ta ame sia me ate ma kpɔ ɖeɖe ye zã ya mea ɖeɖe kpɔkpɔ li na o mebe dɔyɔyɔ li na o katoto li na o zã ya me eye avo ne ebe wo katã wɔ nu vɔ la ne le egodo tsã zã ya mea va eye ebe ɖe ame sia me yi ke kpɔ be ɖe wole te ɖe anyi yi ke kpɔ be ye le fiƒode kpakple tohehe tea akpene Mawu be Mawu ŋusẽ katã tɔa etsɔ Kristo ɖela Kristo xɔnametɔ Kristo yi ke tuna kamea Mawu ŋusẽ katã tɔ yi ke le dziƒoa etsɔ míawo katã míaƒe vodada
dade eyamaji eya ta fiensi ya wate ma tso nouveau kata da le dio atade yesuji eya ta fiensi ya nouveau pe nous saint ikele obla e kamala solentio elabena Yesu Christo miakata mesia me dronya pe nouveau magbaola ta fiensi ya pe maunya yenye Dutoƒo kaka du toe be maunya na onukunu nami elebe na doji na do kaka na kose be na nyai doji meke keke manome toe be ocho ye pe nouveau kata dade Yesuji ocho ye pe dolelo kata dade Yesuji nous metele senu abido cancer glen okton kata podomo be sese nous tete nous mo kata okokwe ho dade Yesuji sayamea elevo baba nyama elevo unshakable assurance Dutoƒo kaka du toe de mau pe nukunu yo metwana odino ton miakpo nugbanto edo nugbe be yawo nukunu nami esienye pe lonlonu e nugbanto e kemiakpo mau pe lonlonu ila ebe nuka metomele ya okponu ke metomele da a o menye mau pe lonlonu enye be nu mau na no eme o e danye ojio e bafa ojio mezokpo e kenye mau pe lonlonu na o mau pe lonlonu enye be na no chichome mau pe lonlonu enye mia passe chocho ejebede mau pe lonlonu enye bede yepe nukunu na sumia sitanu velia mau awo nukunu nami to yepe nyame akpa veliema mau awo nukunu nami to yepe nyame yenu tonlia yenye nu se yike wa nukunu nami egbe abaleke ole do mau ga kpoto le doji ekpoto le doji eye wo amegbeto eye wo jipukla nyiba eye wo nu wo kata la nyibaji eye ebe Kristo be ye topoto le doji ye ha ye ga kpoto le doji ye ha ye kpoto le doji maunso kata to ga kpoto le doji lo ta nous se kpoto le si wa de amen nous se kpoto le si wa tukame nous se kpoto le si wa honame nous se le si ta yeba nous se yike wa nukunu abale si ke kpoto le doji ene na ba kpakpan toaji woto na se maunya gome nyue akpakpan to ekenye mo pe lonlonu na wo nuka ji maule be ya wo na mi o magble na wa eye anyijela de va Yesu gbo glone be apeto ne ele lonlomla me kade ji o Dutoƒo me leme o me nyane ne Yesu ale lombe ya wo na yo ta ebiebe ne elonla ta be atemana ntinye na ko Yesu blone ple kaka de jitoela ekbule be yo melolome medie benchi ona ko ye anyijela njiko enu make sire ka maglobe sire ka aha wala jo Isaiah pagbale tabla vevo enelia ebe na wako pe gbeji eye waji ha ade mau pe kanyenye afia eye wadoli na Yehowa eleglonami nu ke amo atema ke ple vevo a delia eglobena esike wawo nami epompo nami to kule pe lonlon nchi nu sike jimole yebe nu senti eye nu ike wawo Isaiah tabla vevone bukui bla vevo adelia e bla vevo adelia Isaiah 24 verse 26. Isaiah bagbale tabla vevo enelia the message or something your screen is freezed and I cannot get that verse 26.
We're coming now to Miagbova Isaiah Isaiah pagbale. 46. Ta And we're reading bla from verse ne 10. vo aden. Isaiah Isaiah chapter pagbale. 46. Ta bla ne vo And we're aden. looking at verse Pipi 10. It ewolia. says in verse 10, Pipi wolia. declaring the Eglo end nami. from La the fima. beginning, Ebe and from the chokeke ancient comme times, jeje the amekela. things Ebe that are amesike not gbolo yet nusike done, avajo. saying, Le chokeka comme jeje ameke. Ble nusiko wavawo. La ebe ma awɔ nye lɔn ne tame dodo ava me ele kpɔ ma wa ele kpɔ nu ke gblɔmawo lea ebe ye be tame dodo ava eme ebe de le kpɔ be nu vɔ va gba le kpea de kpɔ be na ye be nu vɔwoe na be gbe le se veve ye le kpe fu ye le doaya mawu le gblɔ na wo le teƒe ya be de ye azɔ ye nya ni me tom ne le ye nya nu yi ke le tsɔ ɖe tsiwoe ye nya agba yi ke le tsiwoa vɔ de eya nye mawu yi ke nya nu si ke ava dzɔ tso keke gɔmedzedzea me ke kple nu siwo womevɔ haɖe o la fiana tso keke gba ɖe gbe ke ebe ye gblɔ be de yeƒe tameɖoɖo la va me me satana be nuɖuɖu la va me le agbewo me o nu yiwo gbɔgbɔ vɔ̃wo kple ame vɔ̃ ɖoɖoa ma va me le agbewo me o le Yesu ƒe ŋkɔ me ebena mawɔ nu sia nu si ke me dzi la egɔme nye be dziƒo mawu ya yesi nu se le ele gblɔ na wò amegbetɔ bena ebe nu sia nu si ke me dzi la ya mawɔ la mawɔ nu sia nu si ke me dzi ne mawu be ɛɛa ame aɖeke mate gblɔ be a ebe ya ɖe o dede la va na o ne gblɔ be ya tu kawoa ela tu kawo godo ne gblɔ be nu sia nu yi ke yea ye ɖo ɖe tame tso kaka keke be gɔmedzedze ke egbegbe ya na wòava mea ye la na be wòava me egblɔ be de ya na nu sia nu si ke ye dzi la na va me ava me no le Yesu ƒe ŋkɔ me Isaiah ƒe agbalẽ tabla vevɔ atɔ̃lia Isaiah tabla vevɔ atɔ̃ tikpe amasieke ebe ava gblɔ le ŋkeke ma dzi bena kpɔɖa esia nye míaƒe mawu si ke míawo míele mɔ kpɔm na ebe aɖe mi gblɔna be amen ebe na ɖe eya ebe míaƒe mawue ma la ye nye si la nu vɔ̃ la ma yi ke le buta me fisia be o mewɔ nu vɔ̃ ŋutɔ lo menu agbe baɖa ŋutɔ lo eye numɔ katã ta agbenya va tsaka ye ŋutɔ le ɖo ŋku be ele ɖo ŋku fifia be o numɔ katã agbe vlovlovlo ma yiwo katã menɔ tsã o kpɔ le ko gble dome nam ɖa nye ŋutɔ le he nu yiwo katã va ɖokui nye dzi awo vɔ me dze agbagba be ma ɖe asi ŋuti kaka do kpoe meke la xɔ nam o eye aƒetɔ le gblɔ na wo be de ebe de amea le ebe ele ʋue me kple kaka ɖe dzi be mawu ya be akɔ nam ebe kpɔɖa mía mawue nye si míeda míaƒe mɔkpɔkpɔ ɖe eya ma dzi eyae ɖe mí aɖe o zã mea dzidzɔ age ɖe mo be mawu ɖe o haleluya zã mea ɖeɖe ava atso yama gbɔ ava na o eye ana be agbewo ŋutinya o katã la trɔ keŋkeŋ le Yesu ƒe ŋkɔ me míakpɔ Isaiah agbalẽ tabla tɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe bla vevɔ nelia Isaiah ta bla tɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe bla vevɔ enelia egblɔ na mi le teƒe ma bena ebe de duametɔ aɖeke ma gblɔ be mele dɔ lém o haleluya ebe duametɔ aɖeke o fiaɖuƒea me tɔ aɖeke o nyame yiwo katã va Yesu be fiaɖuƒea me ame yiwo ɖe asi le woƒe nu vɔ ŋuti tso le vivitsia gbɔ va kekelia me va Yesu gbɔa ebe duametɔ aɖeke ma gblɔ be mele dɔ lém o nu katã elabena ebe woatsɔ ame siwo le anyigba dzi la ƒe vodada ake wo ele kpɔ nyazɔa wotsɔ vodada ke o mawu yi bo amegbetɔ nu vɔ mena nyi o dɔléle mena nyi o va se ɖe si me ke nu vɔ va ge ɖe amegbetɔ ƒe agbe me nu vɔ ye he dɔlélea va nu vɔ ye he edɔxɔlamenuwo va nu vɔ eye he nu baɖabaɖa yiwo katã me to mi le fifia
gake ele gblɔ be ɖi ebe wotsɔ nu vɔ kewo bena wokpɔ dede bena woƒe agbewoa etrɔ azɔa be woanɔ agbe na mɔ ŋuti kɔkɔe azɔa ebe duametɔ aɖeke magblɔ be mele dɔ lém o Yehowa ade dɔlélo katã ɖa le lãme na o zayame gblɔna be amen ade ɖa le agbome zayame eye ebe to zayamea tɔtrɔ keŋkeŋ la va agbome le Yesu ƒe ŋkɔme elabena eye nye Mawu eye nye nubabla ƒe Mawu yi ke na mi kaka ɖe dzi Mawu yi ke gblɔ be mekpɔtɔ la gbe eye medzi be mayra o medzi be ma aɖe nu vɔ̃wo ƒe agbawo katã ɖa le dzi o nu yiwo katã nye Satana be hoyohoyo wòlɔ kɔ ɖe ta dzi na woa Mawu be yeaɖe nu mɔ katã dzo yeaɖe wo katã dzo akpe ne Mawu be zãyamea yayra le va na o dede le va na wo ame ɖe zãyame dɔyɔyɔ le va na ame ɖe zãyame eye aɖe o eye ayɔ dɔ o ame ɖe ne gblɔ na aƒeme ɖa be amen Ezaya bagba le tabla 1:1 Ezaya tabla 1:1 Ezaya tabla 1:1 kpekpe ame etɔ̃lia eke tɔ̃ la bena mi ƒo to anyi eye mi va gbɔnye Mawu le yɔ mi le teƒe ma egɔme nye be miaɖe susu ɖeɖe xoxoawo ɖa ɖewo ɖa elabena enu yeye le dzɔdzɔge yana mi yayra yeyewo azɔ ebe ɖe mi ƒo to anyi mi va gbɔnye mi ƒu to anyi Yehowa be mi va gbɔnye eye ne le dzi Mawu be ne ɖe ye zãyamea nɔvi ele be na da afɔ aɖe ele be adogo tso afi si ke ne lea ava nu yiwo katã me ne le tsã agbeƒoƒoa to le me Togo le me va Mawu gbɔ nɔvinye va Mawu gbɔ va Yesu gbɔ elabena tsã ele amedzro ɖe ba lɔ me amedzro ma la gblẽ dome na o va Aƒetɔ la gbɔ va ɖe luʋɔwo na o Togo tso le Satana gbɔ va Yesu gbɔ Satana mate ma na agbewo na trɔ o akpɔtɔtrɔ o nukawa o agblẽ dome na o adigbɔ o ana natsi fufufufufufu manyata la gbewo ŋuti o kaka Aƒetɔ la be va xɔnametɔ la gbɔ zãyamea esɔgbe aɖewo keŋkeŋ le Yesu ƒe ŋkɔme ebe mi ƒu to anyi nenye be le se gbe bubuwo tsã esena Satana be gbe tsã esena ame yiwo metrɔ dzimo be gbe tsã esena enu agbe xoxoa be gbe tsã to ne be mianu kamantɔ bɔnu le afi ma eye azɔa Aƒetɔ mi ƒu to anyi mi va gbɔnye mi ɖo tom ne ekema mianɔ agbe eye mabla nu mavɔ kple mi le ɖekawɔwɔ me kple lɔlɔ mavɔ si nugbe medo na David si nu kaka ɖe dzi le ebe mi va gbɔnye ne mianɔ gbɔnye eye zãyamea matso le Aƒetɔ gbɔ va kple dzimetɔtrɔ va kple dziyeye va kple lɔlɔnu fa ma be Mawu melɔ azɔ be madza kɔ anyi mada agbe xoxoa ɖa mada asi nu xoxoawo ŋuti mada asi nu baɖabaɖawo ŋuti eye nu yiwo katã nye nu xoxoa maɖiwo ɖe gume zãyame ne mava gbɔ ne anam agbe zãyamea todzinɔla Yesu le na wo agbe ele na wo agbe ebe o nubabla mavɔ kpakple mi aɖe nka lɔlɔ mavɔ ƒe ŋugbe yi ke wodo ne David la atsɔ afia mi kpekpe ame adelia ebe mi dzi Aƒetɔ la zi ale si miatem ake ɖe nu mi yɔe zi ale si wotsɔ kpuiƒe ebena gaƒoƒo ya ekpe leke amewo le trɔ dzimea gaƒoƒoa ne wo hã kɔ gaƒoƒoa tututu wonyi ne wo hã kpe leke mɔ le yɔdɔ amewo le tu ka amewo ɖa kpe leke Mawu le yɔdɔ amewo le xɔ na amewo ɖa kpe leke mɔ le tu ka amewo ɖa ebe fifilai ewo yi ke le to dzi le se Mawu nya fifi dze fifi lai Aƒetɔ be die mi dzi Aƒetɔa ebe mi yɔe zi ale si wotsɔ kpuiƒe kpekpe amandrelia ebe ame vɔ̃ɖi nye dasi le eƒe mɔwo nu ame vɔ̃ɖie dasi le wò mɔwo nu eye nu vɔ̃ la ne dasi le eƒe susuwo nu netrɔ ɖe Yehowa ame si akpɔ nublanui nɛ la nu netrɔ ɖe Yehowa trɔ la nɔvinye trɔ ɖe Aƒetɔ la nu ebe gɔmedzedzea nya la le kple Mawu
eye eva va me be Satan va mamida tso Mawu gbɔ eye Satana klamida tso Mawu gbɔ eƒe gede we ya eye mama ya ge nu dziŋɔwo fukpekpe dziŋɔwo nuvɔ dziŋɔwo fukpekpe dziŋɔwo fanya pa gbeme azɔ ebe de esime ke amegbetɔ nɔ kple Mawu yeƒe wɔla le gɔmedzedzea mea keto na sem gamamea wo kple Mawu dome la ŋutifafa le dedienɔnɔ li dzidzɔ le dziɖuɖu le fofokpɔkpɔ le vɔ miatɔ mi kpɔ ɖa tso keke gamame yi ke nye Satana edaxoxoa abosam vodriba eva klã mi ɖa eva ma mi ɖa tso Mawu ƒe ŋutifafa gbɔa mi kpɔa eya ta wo ezɔ etrɔ le mia yɔm azɔ be miatrɔ ebe ne trɔ gbɔ va Aƒetɔ ame si kakpɔm la nyina la nu eye ebe ne trɔ ɖe Mawu la mi di adzɔge ɖaa tso xɔxɔ ƒe Mawu gbɔ azɔ mi gale dzi be Mawu ne xɔ na mia ne ɖe mia mi di be Mawu ne to ka mia mi di be nu yeyewo ne dze gɔme le miaƒe agbe mea Mawu ya egakpɔtɔ la fi wo kɔtɔ le xoxo lo eya me trɔ kpɔ ekpɔtɔ nye Mawu dzɔdzɔetɔ nublanuikpɔla ekpɔtɔ la fi siwo wole kokokokoko miamegbetɔwoe klã ɖa te ɖa le gbɔ be netrɔ ɖe Mawu la nu elabena atsɔ nuvɔ ake geɖe nenye bena etrɔ ɖe dzisa yamea akpɔm la nyina o Mawu akpɔm la nyina eye wòaɖe o akpɔm la nyina eye aɖo to gbedodo ɖa o akpɔm la nyina eye atrɔ agbenɔnɔ keŋkeŋ ebe netrɔ ɖe mia Mawu la nu elabena atsɔ nuvɔ ake geɖe netrɔ ɖe Aƒetɔ la si ke akpɔ nublanui la nu sayame akpɔm blanui na wo le Yesu ƒe ŋkɔme eye dzi kpekpe nyilia gblɔ bena elabena nye susuwo menye miaƒe susuwo o eye nye mɔwo hã menye miaƒe mɔwo o Aƒetɔ ye gblɔe kpekpe asiekelia egblɔ be elabena ale si dziƒowo kɔ boo wu anyigbae la nenemae nye mɔwo kɔ wu miaƒe emɔwo eye nye susuwo kɔ wu miaƒe susuwoe kpekpe wolia ena mi kaka ɖe dzi le afi ma be elabena ale si ke ko tsi kple sno dzana tso dziƒoa nenema pepepepe dɔyɔyɔ la dza zã yame la nenema katutu ya dza le zã yame haleluya abe leke tsi kple sno dzana tso dziƒo eye wo me gbugbɔna yina o negbe ɖe wòdea tsi anyigba na wòamie nu he wɔ nu la ebe de nenema pepepepe ebe ne tsia dza de enana be anyigba enuwo miena kpekpe ɖekelia ebe nenema ke nye nye nya si ke do tso nu me la anɔ ekpea dedeƒe nya ebe nenema pepepepe ke dɔyɔyɔ ƒe nya nenema pepepepe ke nye nye nya enya ya me katutu le enya ya me nusẽ le enya ye wɔna nukunua ebe enya ye wɔa nukunuwo le nyaƒe agbe me ebe ale ke tsi dzana tso dziƒo vana ye megatrɔ gbugbɔna yina dzia ke oa ebe de Mawu yi ke wɔ dziƒo kple anyigba ye dɔ tsi ma ɖo ɖa be wòava wɔ nu le anyigba lo ebe nenema pepepepepepe be nya si ke dogo tso nume na ye la ma gbugbɔ ava ye gbɔ ƒuƒlu o negbe ɖe ko wòawɔ nu si medzi eye wòawɔ nu si gbe me ɖoe ɖa la ade goe hafi Mawu nya awɔ nuku le agɔme zã yame aɖe o le zã yame eye Mawu nya yi ke me dɔyɔyɔ le nukunu le katutu le ya zã yamea ele tsɔ nu nyuiwo katã Mawu ƒe ŋugbedodo yewo do be yeawɔ nukunu kple dzesiwo le miaƒe agbe mea ezã yamea wo katã ne va me na wo le Yesu ƒe ŋkɔme ame aɖe ne gblɔ na le aƒe me ɖa bena amen Mawu nya be akpa velia ne Mawu nya yenye nukunuwo ƒe wɔwɔ Mawu ana nukunu la dzɔ
Mawu de ewɔna nu. Nyaƒe Mawu etsɔna eƒe nya wɔna dɔ. Etsɔna eƒe ŋgbedodo wɔna dɔ. Mawu tsɔna nu si ke wogblɔ be yeawɔ la eya wɔna pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Eya ta nye be míaƒe Mawua ŋgbe yi ke wòdo na ame aɖe be yeawɔa le dukɔ aɖe me, le du aɖe me, le teƒe ɖea, ewɔnɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Hallelujah. Eye míaƒe Mawu ya ye wɔna nukunuwo. Eya ta nukunu kple dzesiwo wɔwɔ to yeƒe nya me. Míava Ezaya ƒe agbalẽ etabla ne kpekpe nyilia kpekpe nyia egblɔ bena ebe gbemumu funa seƒoƒo yrɔna egɔme ɖe amegbetɔ le kɔ be egbe ene yeƒe ya ye nyagbɔgblɔa ele kɔ be egbe si ke funa ene alo seƒoƒo yi ke yrɔna nene ekoe mi amegbetɔ ya amegbetɔ ko mi kpɔtɔ nye ebe ɖe amegbetɔ ƒe ŋgbedodo na me, amegbetɔ ƒe nuwɔnawo katã wole kɔ abe gbemumu si ke ma dzidzokɔla ƒu, seƒoƒo yi ke ma dzidzokɔla yrɔ, ebe ɖe gbemumu ƒuna, seƒoƒo yrɔna ke mia Mawu ƒe nya ya nɔ anyi tegbe. Hallelujah. Ekpea gblɔna be amen. Mia Mawu ƒe nya ya enɔ anyi, enya ya yi ke ɖena me, enya yi ke yɔa dɔ. Mawu ƒe nya ma, be nya yi ke me katutu le, nukunuwɔwɔ le, míaƒe Mawu ƒe nya ya, ebe ɖe enye nya si ke nɔ anyi tegbe. Sena ne gɔme, be ame geɖewo ne xlẽ Bibla, womexlẽ na Bibla, kpɔna nua nyui ɖe o, kple alo aɖo ŋku anyi ase nu gɔme nyui ɖe o. Ame ɖewoa, ɖo ya etso gaŋkui yiwo tsɔa gbɔ, ne wotsɔ gaŋkuia le Mawu nya xlẽ ma, ɖo yi womete se kpɔnɛ nyui ɖe o. Vɔ ebe ɖe wɔgblɔ gblɔna be nukunu be nya yebe game va yi vɔ, dɔyɔ ƒe nya yebe game va yi vɔ. Fikawo xlẽ nya ma le o, fikawo kpe le o, ebe mia Mawu ƒe nya ya enɔ anyi kaka me o. Tegbe, eye ame mawo yiwo katã be yiwo yi suku gãgã nya Bibla kple kemea, wogblɔna be Mawu be ŋgbedodo, Mawu ƒe nya, Mawu be ŋusẽ, be nu mawo be game va yi vɔ. Be yi ke apostole mamlɛtɔa le ku le dzidzime gbãtɔa me kɔa be nyamakpa. Be Mawu ƒe ŋusẽa be wotsɔe tso le anyigba dzi. Nɔvinye tsɔ ɖe gaŋkuia tso nyemenya gaŋkui ka ne tsɔ mete nu axlẽ nyui ɖe oa, dedzo eye natrɔ gbɔ va Mawu nya gbɔ. Esɔgbe azɔ hã ebe sɔgbe azɔ hã ebe egbe mumu ƒuna, seƒoƒo yrɔna ke mia Mawu ƒe nya ya, nye Mawu ƒe nya, o nye ɖeɖe kpɔkpɔ ƒe Mawu yi ke yɔa dɔ, Mawu yi ke xɔna ɖe agbe, Mawu yi ke nana me vona ɖa, ebe yeƒe nya ya enɔ anyi tegbe. Mawu nya ya awɔ dɔ le agbome ɖa le Yesu ƒe ŋkɔme. Ezaya ƒe agbalẽ tabla 94 kpekpe bla vevɔ nyilia. Ezaya tabla 94 kpekpe bla vevɔ enyilia. Egblɔ na mi be ame si gblɔ le Kores nu be nye alẽkplɔvi wònye, awɔ nye dzidziwo katã dzi adegoe. Menye be Mawu wɔna nu ɖeɖe ko lo, awo ebe ɖe egatiana ame ɖewo eɖanye kristotɔwo, negbe nye ƒe nuwɔnawo eɖanye pastɔwo, eɖanye nyanyua be gbeƒãɖelawo, be Mawu tsɔ nu ƒe ŋusẽ de ameawo me be woawɔ yeƒe dzidziwo katã adegoe. Ebe ame si ke gblɔ le Yerusalem nu be woagbogboe atso, eye wogblɔ le gbedoxɔ la nu be woaɖo egɔme anyi. Mawu nya ya awɔ nu yawo katã le agbewo me saya me. Nɔvinye kaka ɖe dzi le mía me elabe Mawu ye gblɔe be yenye Mawu si ke metrɔna o. Kaka ɖe dzi le mía me, le mía si be Mawu ya metrɔ
trɔna enye Mawu yi ke yoatɔ Samuel la gblɔ be lʋɣɔnye kafu Yehowa kple nu yiwo katã le menye ne kafu yeƒe ŋkɔ kɔkɔe la, ame si ke tsɔa wò nu vɔ̃wo wò vodadɔ katã ke na wo, ame si ke da gbe le kpɔtɔ le da gbe lo, kpɔtɔ le yɔdɔ tso wòdɔ le wo katã me, enye Mawu si ke metrɔna o. Enye Mawu ye nu si ke wowɔ tsã la agakpɔtɔ awɔ egbe le Esaya agbalẽ tabla nevɔ atɔ̃ kpokpoe blavevɔve. Esaya ta bla nevɔ atɔ̃ kpokpoe blavevɔ evelia. Egblɔ na mi le afi ma le Esaya ƒe agbalẽ tabla nevɔ atɔ̃ kpokpoe blavevɔ evelia ebe mi anyigba ƒe mlɔenunɔlawo katã ɖoyi etsɔ ŋkuwo da ɖe amegbetɔwo dzi, ele kpɔ amegã ɖewo alo le kpɔ dɔwɔla ɖewo, ele kpɔ ŋusẽ ɖewo. Amewo katã wodo nu, woɖe dzileƒo na woe, wodo nu kpẽ woe, mekpɔ ya, mekpɔ be trɔ kple vodumɔ katã wodo nu kpẽ woa, eye womete nane vo ɖe, womete nane kpɔ katutu ɖe, womete nane kpɔ vovo kpɔkpɔ ɖe, eye ebe ɖe esi ke ne nu mawo kpɔm kpasawo do, eye wodo nu kpẽ mo na wo, eye woɖi gbɔwo da ɖi, wodo nu kpẽ wo tsɔ da ɖia ɖe. Ebe ɖe azɔ ɖe nye Mawu nusrɔ̃ katã tɔa, eye yi megadzi be numɔ ne dzɔ ɖe dziwò ke o. Azɔa mi ɖe numawo gbɔkpɔkpɔ metsi kɔ na mi wa, numawo yiwo mate xɔ na me o ele yiwo me na wa ɖe, ɖe me kpɔ be alo metsi kɔ na wa, ebe mi kpɔ gbɔnye, mi trɔ ɖe nunye, ne trɔ ɖe Mawu ŋuti aɖe o, ebe mi trɔ ɖe nunye, nusẽ ma yiwo katã do ŋugbe mo na wa, ebe ɖe ŋku ɖa le wo dzi, mi anyigba yi ƒe mlɔenunɔlawo katã mi trɔ ɖe nunye ne miakpɔ ɖeɖe elabe nyee nye Mawu yi ke yoatɔ, Mawu yi ke to aka ye menye, Mawu yi ke xɔ nana me menye, Mawu yi ke wɔna eƒe nya dzi menye, eye nyenye Mawu bubu aɖeke megali o. Ne trɔ ɖe ŋutia aɖe o sanyame, ne trɔ ɖe ŋutia ayɔdɔ le sanyame. Mawu metsia na me o la, meɖo liƒo ɖeke da ɖe o la, ɖo yi nyemenya ne be ena tsɔtsia ɖe tsɔtsi tɔxɛ ɖe ye afi ma wòle be ne etsi tɔxɛ ya yina zã, wòle be vele tɔxɛ ya yina zã, ebe ɖe ye azɔa ye Mawu. Ame sia ame meyo le ɖo tom le radio dzi, téléwo dzi, meyo le ɖo tom le duta fi sia fi, ne trɔ ɖe Mawu ŋutia aɖe o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebe na Yesu le yɔwo la, Yesu be mi trɔ mi va gbɔnye. Petro gblɔ nɛ bena Yohanes hã le afi ma, ebe Yesu Kristo be nɔ hã le teƒe ma lo, ebe ye gbɔ, eye ne ye gbɔa akpɔ ɖeɖe ao, amegbetɔ aɖeke menye ɖela negbe Yesu. Ame nutsu ɖetugbi la ƒe meka wònye o, wo dometɔ ɖeke ŋutɔ matem aɖe ye ŋutɔ ɖokui tsɔ wu Kristo, ebe ite va gbɔnye mi anyigba ƒe mlɔnutɔ katã ne woaɖe mi, elabe nye Mawu bubu aɖeke megali o. Xɔxɔ dziƒo atsɔ xɔxɔ yeye tsɔ ɖo ɖa o le zãya me. Xɔxɔ blibo, xɔxɔ yi ke me ŋusẽ kple agbele, ɖeɖe blibo ele xɔ zãya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖoŋku lo, ɖoŋkue be mi trɔ ɖe nunye ne woaɖe mi, ne miakpɔ dɔyɔyɔ, miakpɔ gaɖeɖe, ne miavo, eye woaŋlɔ nya be ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me le dziƒo, elabena nyee nye Mawu, bubu aɖeke megali o. Akpatɔlia na míaƒe Mawu nya le fiẽsia yenye nusẽ yi ke wɔa nukunuwo abe leke ya ŋutɔ wɔa dɔ ene, abe leke ya ŋutɔ wɔa dɔ ene. Mawu ekpɔtɔ le dɔ dzi, míaƒe dɔyɔla kpɔtɔ le dɔ dzi.
me kwese bena gbona be amen. Hallelujah. Esinya pe ma ga kpoto le dojita. Mi fana gbodo vo afi mark le te pe bubu ona mia. Me dibe ma ga plomide Johannes pa le taton lia me. Pepe yandre lia Johannes. Pa le taton. Pepe yandre lia ekblo na fi be Yesu glo na wo bena fofonye le donui wo jida va se de fifi. Ekoto le doji va se de fifi. Ekwe amado susu nebe mauto te do. Etota medede, etote gadede, etote doyoyame, esimeke ewowo, enu le ayi wowo kekiabo, le kaka mose gbanto fe akpe ya, mose be Dutoƒo Mawu ya, etote do aola, ame mawa, ome le xle Bibla nyui de o, mi me le Bibla xle nyui de o, ayi mi me le se Mawu pe nya gome ha o, egbe mawu kakoto le doji do, ebedi. Ambesio ko yeji se abe ameado li o mele se Mawu nya kple mo benu sia goma o was in a figure raised from the dead. He walked in the time le wodo ma wodo to kaka Abraham ji va kore Joseph ji kaka kore Mose oji ebe me konye tu kope pebesese eye mediva ma ton o Mose be na yi na denye tu ko eye afuja me nkume ya mama oto la fima ye kena fuja maneve tu kwa to me alo le Joshua be gamea ma o besoin etone ere bene tote la fima etone retri be ane tote besoin o kata o dotu wodo le Gideon pe game eton avako alofa ton peko eye o simitia to kekekeke wodo le David pe game ni ko Davida eton ekpe sweko ple atayatu eye wo Goliath eye ekoto wodo le Isaiah pe game ebe yila yina glona eskia be amema be dowa fendo elabele etele kukuge emegbea ekatro don ame doda mautora de kadoda le iskia be game yo tro ame akpe o sayamea awodo le hakpe me maula deson le lamena awodo to lamena awodo to nusianu ke chakala gomea maula wodo to kata me sayame la trondo nusianu tepe nusianu kenye lame gbegble gojo tolele satana be titricho kata ateo kata na sayame le Yesu konkome ebe fofonye le donui wowojida vasre fifi alenya ha me lefe afotopetom egonye be ha me kotole doji ebe ka kotole doji Yesu be ha kotole doji esike Kristo doji povola le marko pa pa le tame wi ade ke wi ashike amea ebe Yesu le jipodalo kake dikya na minya be na wokata oyi o degbe pa nyanyu ayiwe apetola no do won papli o enokli o kaka jifoke a Yesu poto no pele nu son la o eye Yesu ma enye yamacho egbe cho de mavo egale do de wo gele la mano sayame hallelujah awodo le enkuonchi awodo le wo etonchi awodo eye ade la me gbele wo kata jo le sayame le Yesu comme gamia sulo Mebe game asuna mazon. Dede papa bedo eleji. Doyo yo bedo eleji. Katutu bedo eleji. Eya gakoto le doji. La benyemea akota wodo. Mebele akbenyemea ekoto le doji. Nyakpo. Doka wom wole fofola. Chod ele koto le doji alo. E via Yesu Kristo akakoto le doji. Nya de laima. Doka wom Kristo koto le womu. Yebe nu sela yike koto le dowom abale ke han le domene. Nya gakova Isaiah.
Eta Platon vɔ etɔn kpokpoe enelia gblɔ bena le nyateƒe me la eya ede ta míaƒe dɔlélewo te egɔme nye be edroe la ekɔkɔe ede ta míaƒe dɔlélewo eɖe míaƒe dɔléleawo ɖa ebe de ta míaƒe dɔlélewo te ede ta míaƒe fukpekpewo te la eye wotsɔ míami bi be ame si ke Mawu fiafue la kpekpe amatɔ̃lia ebe ke míaƒe tsidadawo ta woƒoe nu ɖe ɖo wogbe gudugudu le míaƒe vodadawo ta wohe to nɛ be míakpɔ ŋutifafa eye eƒe abiwoe na woda gbe le mía nu woda gbe le nuwo vɔ woda gbe le nunye vɔ maɖe nane gɔme na o hafi Kristo na va Isaiah anya be Kristo le mɔdzi gbɔna elabe nyagblɔɖilae Mawu ƒo nu ƒo nɛ be ne gblɔe eye egblɔe be ɖetugbi la ƒe la le fu fɔ ge adzi ŋutsuvi na mi woayɔ ŋutsuvia me ŋkɔ be Emmanuel eye ke ne va babla yeyea me hã akpa tututua agbalẽ gbãtɔa mea ebe adzi ŋutsuvi woayɔ eƒe ŋkɔ be Yesu elabe eye ava ɖe yeƒe dukɔ la eyae ava ɖe eye la tsɔ yeƒe dukɔ ƒe nu vɔ ake wo kikui le vɔvɔ ɖekelia egblɔ bena ale be woawu nya si ke nyagblɔɖila Isaiah gblɔ la ɖi bena be woadzi ŋutsuvi woayɔ eƒe ŋkɔ bena Emmanuel eye dzi gblɔ bena Isaiah ye keke le gblɔ bena wodzi ŋutsuvi na mi lo ebe wotsɔ vi na mi yeƒe ŋkɔ anye nokono fofo mavɔ ŋutifafa be fia eye ebena Yehowa ƒe ŋusẽ le yɔ katã wɔ ge egblɔ yɔ katã lo ta Isaiah ƒe agbalẽ eta ama adrea egblɔe Matew ƒe agbalẽ ta gbãtɔa egblɔe eniwo gblɔ le ta siekea mea Luka ƒe agbalẽ ta gbãtɔa egaɖo kpe dzi le afi ma ta enu mawo katã bi la bena ne fafa ava ku le atitsoga ŋuti eye abiwo katã woaxɔa abimawoe le he dɔyɔyɔ va ne míawo ya eme kɔ na wazɔ wa eƒe abiwoe na woda gbe le mía ŋuti Matew ƒe agbalẽ ta me nyi kpekpe 19 ebe le fiẽsi kpadzi la be wonka wokplɔ dɔnɔ geɖewo eye ame mawo katã la Biblia gblɔ be woda gbe ale bena woawu nya si ke nyagblɔɖila gblɔ la dzi bena eya ŋutɔ tsɔ nyaƒe lãme gbegblẽwo kple eye wòde ta nyaƒe dɔlélewo te ke esi ke Petro le nu yawo ŋlɔm la ele do ŋkue dzi na mi be Yesu ku ɖe atsiãtsi ɖe mía ta be wòatsɔ míaƒe nu vɔ ake mi ale be Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye na su mía si ebe abi yiwo woxɔ la eye he dɔyɔyɔ va ne míawo ya ta nu yiwo katã gblɔ ku ɖe Yesu dzia va me pɛpɛpɛpɛpɛ ta nya yiwo gblɔ ku ɖe dɔyɔyɔ ŋutia exa la va me le agbenye me dɔléle nyea ele be woaɖe dzo la dɔléle nyea ele be woaɖe dzo la be woda bienu wogbe gudugudu ale be míabe nu vɔwo katã míabe nu baɖabaɖa yiwo katã míewɔna be woaɖe nu mɔ katã dzo eya ta wogbe gudugudu abe vodadawo ta wohe to nɛ ɖe míaƒe be míakpɔ ŋutifafa eye eƒe abiwoe yeƒe kabiwoe na woda gbe le mía nu gblɔ be yeƒe kabiwoe da gbe le nu nye ne va me nɔ nema pɛpɛpɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me Marko agbalẽ tame 10 míakle kpekpe 15 Marko ta 10lia míakle kpokpoe 15lia Biblia na mi nya le afi ma be azɔ egblɔ na wo be fifia la mixe yi keke blibo la me míagblɔ nyanyui la na ame sia ame le afi sia afi míegblɔ nyanyui la na ame sia ame le afi sia afi kpekpe 10 egblɔ be ame siwo akɔ nyanyui la eye woade mɔtsi ta na wo la woakpɔ ɖeɖe ke ame si ke anye kɔlialiatɔa akpa abe ame ma woabu fɔ wo
Kristo ye chosede diava Kristo chosede diava be ne be nu solo ne yi wa degbe kwa nyanyua na amesiame amokata nu velia amesiola kwese nu sola wema eyo mejelao Kristo globe nous y croyons EÚEGBE fiao et chosede dianao et refeavo et chonde de papa va tananyina mivo azon elebe azomio la meyo katsa le peremiantia amesiame mi chonya nui ya le vanami le fiensia be apetola domino na bemia yi adegbe panya nuia la fisia fitamie le wowom be nya nuia mi adom meton de siare mi akwe eye le duo kata ma fisia fi le afisia fi te pesia te pe ohaneleme eba merci que kwese Kristo ya ewe tosi nouveau be ojoko kwa va taranyina doyoyo ha etcheva dari doyoyo nya elivo katutu nya halivo hallelujah azoa Kristo chosia dedea nami yesedede antido wom mio amiele eyemi chonya nyua le vana be mega tron bo chatia won telawe ebe amekwesela ne ekwesela ebe akpodede say amen. And then I will be healed. Ebe ne ekwesia wa dagbele nu la. I will be delivered. Ebe ne ekwesia wa tuka ogbe agbona kebe amen. He says in verse 17, ebe jesisia o la kplo amesio akwesela do jesisia pa mesio kweselo jesia o la kplo olo that believe. What it means is this. Egomenyebe As I, for example, I can see you, but let me just use the location. He told me to go, and then I go, GCK. I come there, and he says, these signs shall follow me. How do I understand that? As my shadow follows me, and the shadow does not say, Eyike eno etububu mama ya mekasa odo eymeke eba yi enugu eymeke eba yi Adamawa eymeke eba yi Taraba eyike eba yi Ibadan eyike eba yi Lagos oh be mekasa odo bo afifi ava lele Asaba luvon be alo fofoli ta flatie be okpon ni mega pasa odo eya ta o ha be ke fofoli nye chapa me nene mo yinema aula nenye be jojo nenye perea ele clan de jiwa fika kenele yoa fofoli wala pasa odo la be eya ta o globe mo nya glola me don o be hei eye abale keye fofoli pasa odo isia ya satana matema dolie maya megbetore ke matema troemayo amegbetore ke matema troemayo fika kenayo ne me don roda fofoli wala pasa odo godo nenema pe nenema kea jesisia la kpla mesio kwesela do ya me kwese ebele yesu bele nyenko amela wanya kpokpofo wa Togo yi wa fonu ple adeyeye o ebe esiayi na jisike be dodo ya jisike be nukunu blona be jisike be katoto ekplomido esiayi nukunu yao jesiao la akplomido akplo amesio kweselado eye le jisike pe dodo wona de sia de meike gomenye nyanyua na amewo kata la fisia fia oh machofion nukunu yo la no me van godo anova me godo esiayi eye egbe ha nukunu gale jojo gesaya me eye mele yo amegande
amade yike kpefu apenoma efuo gene zigbode eye dɔkitawo kpɔe kakaka kpɔ be ya magate va mo vɔ adisike agbɔ o te wɔ nu sia nu naneke mesese ne ma wa kpa wa wɔ makplɔ no be nukunuwo la kpɔtɔ la no dzɔ gasia game le Yesu ƒe kɔme ta makpe aƒenɔ patience be wa ama nukunu ke ma wɔ nea kpakple mi do yin ese kpɔ do yin ekpe kpɔ be eya ya ahe nusẽ yeye ɖe deme o bena be amen akpena wo lo aƒenɔ patience ƒonu na mi miase. Oyana be aƒenɔ patience tomo pa me nuveve me la me ɖe srɔ̃ le pakpe vekplewie nelia me tso ma yi dzikea me nɔ gbedo na be mawo nena ma fɔfu le pakpe vekplewie adrelia mea me va fɔfu eye efua ge ema megbe vɔa megava fɔfu ezi atɔ̃ wo katã efu gege ko trɔ zu eye ƒe akpevekpe bla velia le ma megbe vɔa megava fɔfu ke eye mi gawɔe kaka hã ge kɔa ne megava fɔfua ke o eye wo gava wɔ dodokpɔ ɖo nam wokpɔ ko be nane xe mɔ na vidzidɔnya. That was wrongly carried out. The evacuation was not properly done. Alegbegbe ye ole na mele nya be efu yi gena va ye omo wo dɔ nam nyui de o. Ta vidi do akre. Ta dokita le do pe dzi be enu yo dzɔ va yi ma nyɔnu mama gate ma fɔfu ke o. Nyanyi be ye be vidi dɔa efi ma gate ma anɔme o. La be vidi dɔ be mɔnu exe kekeke dɔkitawo kpɔe yo yi kɔdzo to kpɔ be magate ma fɔfu amema ya vididi be nya akpa ne vididi be nya ya miŋlɔ be yi ke trɔ gbɔ va tso kɔndzia ewɔ dɔ ɖe dzi ale gbegbe ye tsaka ye be o leke ye wɔ ge ɖe o eye dzisike be ɖoɖo ya va va me yi ke be ta ne nye vovo kpɔkpɔ blibo to Kristo dzi me yi ɖe takpekpe ma me eye ŋkeke gbãtɔ ŋkeke velia ŋkeke tɔ̃lia meƒe amea ya da do gbe ɖa kasia game me tsɔna dodokpɔ yi ke wowɔna be agbalẽa me kɔkɔnɛ na dzi eye dɔ takpekpea be nuwɔa eva va me ko be wo be nye me gava do asi anyi o be o dagbe nye me do asi anyi oa eye asi do anya le xe ɖe megbe ga ɖe me kɔa eva va me be me va yi be ma ve to ɖokui nye kpɔ eye me ve kpɔ dɔkita nye ebe o be woagave do ŋkpɔ kpɔ be ɖe efu ye hã eye wo be wɔ yo wokpɔ be nyawoe be me fɔfu ye dɔkita tsaka be nuka le dzɔ nu ya efo do ya magate ma fɔfu ke o ɖe eye me be be Mawu yram eye edzi mi le kaka mi kpɔ bebevi lo to ya ɖa Mawu tsɔ yram lo o me kpɔe kaka me be me yɔ ŋkɔ be dzisike be bebevi. Hallelujah. Ta Mawu yra aƒenyea makafu mɔ be ŋkɔ daa le Yesu ƒe ŋkɔme. Togo dukɔa katã ɖe dobli sese ɖe gbɔna be amen. Nukunuviwoe ma. Dzisike ƒe nukunuviwoe ma. Dzisike ƒe dɔyɔyɔ hã xɔ. Dzisike ƒe nukunuwoe miaxɔ. Dzesi siawo la kplɔ ame siwo xɔse la ɖo. Amadeke ŋutɔ ma Togo le me o xɔse ko ewɔ na me bubuwo Kristo nye eya ma etsɔ egbe tsɔe ɖe mavɔ nye ame xɔse ebe le nye ŋkɔa dzia woanya gbɔgbɔ vɔwo Togoe eye woaƒo nu kpakple aɖe yeye wokeke enyilia egblɔ be woalé dãwo kple woƒe asiwo eye ne wonu aɖi vɔ̃ɖi hã la masiwo o. 1 Peter
There are people who think Amano connaissebe. drink any deadly thing. Be ya imenu na nu fondi adeko vo. Esukle ade menye nu wa me ya. Kado mo eje aha. Wa melo nu wa me. Eye nu vovovolio mi chakana denya bendudu me ya. Wa we kata ba rena diabète kple novia o kata choku konami. Eye o kaka wo bende hanana be enu popo ha trosna tonami. Eye nu ajaba mami ale gbegbe mi ngate dasi le nchi o kaka peto le tonami bede. Be azon fiesia nu ma o kata yele deuda le wa peme. Edanye diabète yo le keke benko oyonea Yesu le de diabète majo le sanya mele Yesu pen quand même eye fibro be dolele pole chime Bohiba Tokata, yes, you know, the Okatanjo, Ebena, what thou passio de Tonoji, aha, a pastor. I am Majo and a fia o de aha, the Messiah, Be, Name Globe Mia Joa, name your Jovoa, Meglobe, Mia Tassi, and Meglobe, Quasiti, 11, Minimum Tassi de Jua, Mijo Boy, you matter Tassina Messia, Kaka. Megbonabe, Azon, on tocho, assis de 4 années de Kyo, d'affix qu'elle veut waji, na coffee, assis de Kareji, et comme il y avait la tassi de Yadoumaton de Sia de Jima, eh ben, wa, tassi de Dono, mais de ton de Kao, Dono Woji, open la melanuka, assez, open la mela, saint, oh, la menace, sena ou le sang, mais les super comme nous coulons ne geda gomme les sang, ma open nous se, ne tede go, la gomme les sang, mais les super comme, et puis à Shekelia, et ben, si Yesu, nya siao nous là, et ben, bola, tu peux, et oui, d'anno, ani, de maoupe, nous douci, mais, et bobo, et oui, et douanou, et tu de vanamivo, et tu toyo favo, et tu katutu vanamivo, azoa, et bobo, nani, be ya kotoyi ke kabari wa be mechonu le nyape agbeme pe ko da felia zo be nous sont là au do be keno maunya glom na ameo le tepe sa tepe nous nya de le monji bonanao to yo le monji bonanao katutu le monji bonanao de le monji bonanao le Yesu pen comme eye bena wa ma oyi da gloma unya na me o kata la fisia fi ale apeton la pede onu le pedom nyalaji to jesio e gonyi be Yesu ma jujodo e poto le doji e won do chobai e gbe ala ko ha nyawa gbo Yesu la ko nyawa gbo e bi na bena le pedom nyalaji to nka jesio to de popoji e ye nyayo la to nya ba gbenono la to yo pleka tu be nya e ya le do pe nya yaji to jesio yo yo mela jesio la pa plodo jesio la pasaudo kunu la pasaudo bonabe amen that means so e gomenye be alesite onuanyi la nenema wa noema ye kwa ga no choida no kunu ale moji bona dede wa vado bonabe amen 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 amen. Heads bowed, Messia mene babota mianku Messia mene babota salvation e wa is not mianku available for tete everyone. lina o le That sayame means he'll forgive you. atonu von That means wakel he'll set you free. anana That vo means he'll pardon you. Yesu la That chofu means dada o he'll kata forgive. nu That von ne means pepe he'll akel take away ade the punishment of all o sin nu von away from your kata life. pe And he'll break agbaola the power ple me of chonu o sin kata
allez nous vont le bla Yesu la tout chaos yame de kokole na mesia me les yame la be mau potole jipo Yesu potole doji ayi ale ayi la fima elle te peut diram dodi dans le jipo Nyanku inele dit de les sayamea elle dit kokoko les sayamea elle dit toyoyo les sayamea elle dit bena jipo necho nu ngoloti wa ngolon kode akbegbalemea no vinye ikele tojida maune yirao ikene bogota de miankua kwasiji ikene kwasi de kadijia ele de non defia mo be mau me tote nouveau me juju nyamagawe akbekohoa nyamaga yijiko ene kwesi kwasi maji no gramase ba peton me va go cho nous vont kem no brene le radia bon cho nous vont kem na magbe mavo be manwa kple Yesu choi mavo no brene la peto nyeme jibe mama icho mavo me ple satana avec peu la fimao and tell the Lord, stand up for Jesus. You know, become soldiers of the cross. Yesu le yo me jo na nye yo me chela ne a chocho nyenye pa wala do now. Maune yirao. Maune now. Kakareji be saya me ye deu. Ike cho kapopo ya me fonu Gagone bena peto mele trocho nu vonyi wo kata yo me mele trocho wo nyamaga wo keo blene nyamaga wo keo nyamaga wo keo nyamaga donu von lao pe ha ple ha para ba me dona cha me so kaple ha dodo mau ale bena natem I go out clean yebe majo and I go out free and I go out having the salvation of the Lord for me, eternal life every time. We're going to pray now. Please, if you are not sure of your salvation, rise up now so this prayer will be for you as well. Turn away from sin, repent of sin, believe on the Lord Jesus Christ. When you are repented, and then salvation will come to you. Let's pray together. Father, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, all these indicated that they accept, they receive, they believe on Christ to be their Lord and Savior. Save them in Jesus' name. Nous vont faire nous kata tejo nous vont ka le nous saint ne soda le unchi le Yesu pen comme to gbeda benade nous vont yo kata o chape me chonu kata da le unchi na wa fo give them life now akpe mavo help them Lord bede unchi bena mau pe popo na de da se na obe otro mau vio eye be o mo ba sisema na le ora sibe wo maka aide akbekoko adiazon le Yesu pen comme mauga do peji be edewo e na cho jowa te chimena o akpena o be efame Yesu pen kodie mi to gbedale dona la pe me da bena amen Lobe me po dede ble me po dede the Lord confirm it for après le do peji la gome le Yesu kon come are now there, members of the choir, counselors, workers, Christian church workers, you are there. They are here now to give you sleep and to feel that, feel it correctly, and the salvation of the Lord will be evident in your life in Jesus' name. We call on our moderating overseer tonight to help us during this time of
counseling. And Yesu then after Kristo that, come. I'll come back Pastor and pray Agatrova, for your guaranteed Togbeda, healing in Jesus' name. Godo, let me vague like Pome. Congratulations. Amen. Welcome into the kingdom of God. Yawezo. Angels are rejoicing. The host of heaven, they are rejoicing over your life. Bye to sin. You are now a saint of God. And the Lord will keep you in that experience in Jesus' name. For those who are watching online, and you just gave your life to the Lord Jesus Christ now, after the pastor's message, as you give your life to the Lord now, check below your player. You will see a click there. By the grace of God, as you see it, click it and complete the form there so that we can be of more help to you and see how you will further in your salvation experience. Once again, you gave your life to the Lord. As you are watching online now, we want you now to please look below the player you are using. Click to what is there. You will discover a form there. Complete it. Then send it. We will then be able to continue to follow you up. Counselors, let's cover everywhere. As you finish where you are there, look for others and see how to be of help to them. If you are watching over television or you are listening to radio and you gave your life to the Lord this evening, please, we want you to please send your name, send your phone number to the WhatsApp number I'm going to call now, so that we'll be of further help to you. +234 915 92 92 32 +234 915 444 92 63. As you complete that, by the grace of God, our pastor will continue to be of more help to you in Jesus' name. There'll be a special meeting tomorrow. We call it Lunch Hour with Jesus at 3 p.m. In this very place here. You'll be directed as you come tomorrow, 3 p.m. You'll be attended to. So all those who gave their lives to the Lord here in this Alpha location, and we want you to make sure tomorrow you are here. Those who gave their lives to the Lord right from the beginning, they are becoming. Then more than that, there will be convert rally in every location globally on the 5th of January 2023. Convert rally on the 5th of February. We are in January now. There will be convert rally globally all over the world in every location. So we expect all our converts to converge in the various centers you are told. 3 p.m. is the time. For Sabah is 3 p.m. And it will take place in Deeper Life Bible Church, Headquarters Church, Ezenene Street. Deeper Life Bible Church Headquarters,
streets. We expect you will be there by the grace of God. So, please counselors, look all around. When you finish, let us know. Remember, your miracle is hanging right upon your head now. It's going to descend on you. As the man of God filled with the Holy Ghost, we come forward very soon. The power of the highest will knock off every sickness, every disease from your life. Tonight is your night. Start telling that problem bye-bye, because the problem you see now, in some few minutes time, you will see them no more. They are all going to vanish. You will not see them again. They are all getting out of your life. And by the grace of God, the Lord will continue to bless you. Get ready for your miracle. Get ready. Very, very soon, the power of God will touch you. You are going to give testimony today. Today is the day heaven has written for you that problem will not continue in your life. Counselors, when you finish, then remain where you are. Don't go away. Remain at that very spot, because you are going to help those who are there. The lame, as you give your hand to them, the power of God will transcend from here to where you are with them there. And the lame will be raised. The lame will be raised. You will be the one to talk to the deaf, and you see them hearing. Then you will bring them out. You are going to be the one that is going to, by the grace of God, speak to those who are dumb. You see them speaking plainly. Then you bring them out. Everywhere you are is miracle spots. The blessing of heaven is coming upon everyone. Get ready. Get ready for your miracle. Don't leave where you are, counselors. Remain there. Remain there, because God is going to use you as you encourage them. Their faith will connect, and heaven will bless every one of them. Counselors, when you are finished, you let us know. Today, your expectation will be met. You saw it yesterday. You saw how the power of God went out. Day before yesterday, you saw it. You saw how people were trooping out. Today is your day. Today is your day. God is going to perform raw miracle in your life. Your neighbors will rejoice with you. Naked miracle. We all will see and celebrate with you. Get ready. Very soon, the power of God will touch you. I can see many of you already. You are getting ready. Today is your day. Today is your day. Counselors, when you are ready, let us know, please. Okay, you finished over there. Wave your hand at me if you are finished. Okay, this side, at the middle, they are finished. At my right hand side, wave your okay. Over there, they are finished. Then, at the
towards the end, at the extreme that Mais side, qu'elle est can donc I quoi dire mi see? be If you are finished, le wave your hand at petoto me. da yam be gapopo yamela maupe nukunu be tia e At my kado left hand dade side, black cotton if you finished, e ma titi me tia wave la your cha hand at me. ya yira be chi Okay. e wanye They have all finished. to yo le nukunu be chi o janye le sayame. Le Yesu Christo pen come. Praise the Lord. Hallelujah. My time has come. Globe game asunambo. Standing or sitting. Ah, fikanele e bobo na nyi alo Standing echoa. for the miracle. Ele no te ponu kunu sa Standing me for ya. the power of God. Ele no te kobe mo bonu sene Standing kasia. for the assurance of the wonder E of kade jibe the provision of the maupe Lord in nukunu your life tonight. agede agbomele In saya me ya. Jesus' Le Yesu pen come. God is still Mau working. e Christ kpɔtɔ le dɔ dzi. still at Kristo work. hã gakpɔtɔ le And that's why dɔ dzi. he abodies to him. Eye ne mitsɔ Whatever nyapa is wrong gbetsɔ there, nea. he will heal. Ne nane le nyapa He will agbewo me. heal. Eye metso yamagbɔ wa He will adetɔ lɛlia repair. dzo. Eye He will adzra mi ɖo. recover. Ale bɛ na mi. And at the Eye final ayɔ dɔ amen, mi. everything Eye ne is se done. amen And kpɔtsia ko those la. online, Mawu and those who wɛ are na wo by the vɔ. radio, Ta nyame and yo le those ɖo who tom are by gaƒoƒoa me the le television, you radio understand? dzi, It's teleo working dzi, here, it's tuta working kple there, it's working le with you, it's míaƒe working with us, it's working adamonu everywhere. vovovoawo Your dzi la. miracle of healing, Dɔyɔyɔ deliverance is katutu tonight kple in nukunuwo ƒe Jesus' name. zãme ya le Yesu ƒe ŋkɔme. Lift up one hand, Kɔ asi you are telling ɖeka the Lord, you are dzi, raising the hand to asi heaven. ɖeka ma I ekpe ɖo ɖa Mawu need gbɔ a healing. be Mawu I ye need xɔnam, recovery. yɔdɔm, I need kasim, deliverance. tukam. I need total Mawu breaking dzi up be of every yoke ekawo in my katã life. kple Lift up kɔkutiwo that ne hand and ŋe then you le are laying agbenye the me. other hand on Eye asi yourself. ɖeka ma ne kɔ dzi, And atsɔ asi that's if velia I would share be able ada to ɖe. lay hands on you, but now you Ne lay the hands on anye yourself, ne and you're matem standing aya for me me there, sia me and gbɔa, at the final anye ne mada asi ɖe ame sia ame dzi vɔa, miracle will nye mate happen mada in asi your ɖe ame sia life. ame dzi oa, wotɔ tsɔ asi ɖeka da ɖe afi ke le ve oa. Heaven is Dzra ready. ɖo Are you dziƒoa ready? etsia ɖo vɔ, And that etsia ɖo is vɔ, available eye now. etsia dza Are tɔ you tsatsa. ready? Esɔgbea, na míado gbe ɖa papa le Yesu ƒe ŋkɔme. No, Lord, O Mawu you míeda cannot kpe fail. labe medo akpo And your naneke o. power will never Nusẽ fail. wa medo akpo And your naneke touch be wɔwɔ will o. never fail. Eye And Lord, aƒetɔ medo anywhere, gbe ɖa everywhere, fi everyone sia fi, is before fi you ɖe now, kpekpe, looking yi ka unto amewo you, and you katã say, ƒe look ŋkuwo unto le me, tsi o. and be ye Wegblɔ bena healed, mitrɔ and be ɖe nunye saved, ne and be miakpɔ ɖeɖe, delivered. ne All miakpɔ the ends agbe, of the earth. mianyigba We ƒe pray mlɔnuwo now, katã. anywhere, Mawu medo everywhere gbe ɖa people ba are, fi sia fi here, ka here amewo for le location, le and fi here mie le Mawu nya gblɔm le. online, Wole ɖo tom everywhere, tso touch le them, duta, le transform kame them, la, heal them kasiwo, in Jesus' yɔdɔwo name. le Yesu ƒe All ŋkɔme. those places they are Medo laying their gbe ɖa hands now, fi ɖe I kpekpe pray wo that da your asi power ɖoa, will flow nusẽwo ne sra to be Your lãme. healing will Dɔyɔyɔ ne flow through. ke ɖe lãme Your na wo. deliverance O will flow katutuwo ne ke through. ɖo ƒe agbe me. Heal your people, Aƒetɔ yɔdɔ everyone, fiwo everywhere, katã in fi Jesus' sia fi name. le Yesu ƒe ŋkɔme. The pain Medo gbe ɖa in your body, be I vevesese ma command le that lãme na woa, pain vevesese ma ne vanish bu away in ɖa le Jesus' lãme na wo le Yesu ƒe ŋkɔme. the bleeding, Medo gbe ɖa the be suffering, eʋu kɔkɔ, the cancer, kpekpe the cancer, ulcer, abi le the ƒoto me, tuberculosis, gbɔxi be dɔléle, HIV, sida be dɔléle, everything kple from dɔléle ɖe mentioning kpekpe yi ke le anyone do here, vevesese at lãme na this mia, very moment, I speak the word of gaƒoƒoa authority tututututu la, against me that de thing. gbe ɖe Be nɔnɔme mɔ healed katã dzi in be Jesus' ƒotagba name. Togo le miaƒe agbe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Recurrent Do gbe ɖa problem, be that incurable kakama disease, yina that thing you vana got here yina and there vana and there, ebi and yet, tsakakaka me all those kpɔ things ta ne you o. made, I O pray, me do gbe nothing ɖa will stand be between naneke you ŋutɔ and your magate healing. ma xe mɔ na wo dɔyɔyɔ. No Me hindrance do to gbe ɖa your be mo healing xe nu ɖe tonight. sia ne And ɖe therefore, dzo. Lord, the Eya God aƒetɔ me of do all gbe ɖa flesh, ewoe I ke pray that ŋuti you lãwo look at katã all ƒe your Mawua, people, heal papa them kpɔ tonight dukɔwoa, in Jesus' name. ayɔdɔwo le saya me. Blind
eyes, Nkuyo deep ba. eyes,
ne ʋu ŋku yiwo le kpɔnu tututu nyui ɖe wa ne kpɔnu nyui ɖe eto yiwo ku ade yiwo le babla ne kpɔ katutu kple gaɖeɖe edo gbe ɖa be tsaƒetsaƒe be dɔlélewo veveseso katã ne vɔ na mi le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo mete le gbɔ nyui ɖe o gbɔxi dɔlélewo katã ne vɔ nutete ɖe kpekpe yi ke le lãme na o medo gbe ɖa be Yehowa va si ne kasiwo feflae ne zɔ to lãme na o nutete mɔ katã ne bu ɖa le miaƒe lãme le Yesu ƒe ŋkɔme kɔtɔ medo gbe ɖa be nu sia nu ka mo bia katutu gaɖeɖe vovokpɔkpɔ medo gbe ɖa be na wɔe na wo aƒetɔ wɔe na wo aƒetɔ ɖo gbe dzi na wo aƒetɔ na wo ava me na wo mebia be nana be nukunu kple dzesiwo ne va mo va gbe me ŋkɔmegbe emiɔ ɖusi fi ɖe kpekpe me le ɖo tom le kame le edu sia du me Mawu ƒe ŋusẽ ne kaka ɖe afi sia afi le Yesu ƒe ŋkɔ dzie miedo gbe ɖa le. Amen. Mamle ya ena be nukunu ɖe dzɔ le agbewo me lo eva me eva eme vɔ to ɖokuiwo kpɔ nakpɔ be nukunu ɖe le agbewo me mika si alo adebla be yewo le tso dɔla gblɔna Elisa gblɔ dɔla be yi eye na be kpɔ ɖa ebe naneke meli o ta megakpɔ tsitsi na naneke o eva be na nukunu na nukunu wa akpɔe eva hã vɔ akpɔe amen oyra o. Check up, check up, check up, check up. You must see something tonight. Check up. The Lord has so worked in our midst that you need to respond quickly by coming out quickly to testify, because it's miracle galore tonight. Check up. As you discover what God has done, start coming out. Move towards my left-hand side where you'll be interviewed. It's not time to go now. Remain where you are there. Check your body now and start coming out. Start coming out. Start coming out. The Lord has done it in your life. It has happened. You have received already. Start coming out. Delay. Start walking. The Lord has touched you already. The power of God has gone out. It has touched you already. Start coming out. Start moving out. Start moving out. Start moving out. Nukunue mau gawonami le sayame le Yesu ƒe ŋkɔme na yɔ nɔmba eve yo mie yɔ va yia megaɖo dzi 93 04 38 38 kple 92 32 00 06 You can see they have started trooping in. Start coming out. Start coming in. If you don't come out early, because the crowd will be many. Yes, you can see. It's happening right there. It's happening right there. Yes. Yes. Oh, Jimautona, Kawana Nugaonami, Tamile Como, the Radio de l'Évangile, Payabalo le Boudadi. Ye nomba yo miena pipia miata yo le mio a ici me kamo le pochicho da la saba yo amia no pochicho le lume le tefei afi be mawo nu kankan onami konji pa o me yo apo me yo ko apo me yo ne le o me ne lo pika kene se maunyao be totora ya nu kunde ba ko me todo ki opo ame attention ele playboy chite pedeka ame atutu dadi ame le senu le ponu matono be nu kunu le cho nu kun tochochovo la be mau
dasi yebenusia dada nyibo yebenusia kakare ayama pisiafi nukunu le tojojo nukunu le chole nyapa gome binotepo me ape dasi didio le sayame de Yesu pankome. Parfois on les ensolé. Kuno les ponu. Tokuno les senu. Ade tututo le ponupo. Kaka de kukwo gohan. O le gwagbe. Kono o le fofu le ji. Adava tobe mo le ko. Sukubi o le khonunya. Ameyo le bablate le kokatoto. Yesue wana yokata. Unforgettable day in your life. Anyanu keke de ke mangno be pok bedeu le wakbeme. Bring them out. We are going to start listening to testimonies. Majime amia se da sedide deu. As they come to start giving testimonies, Bo mi le komobe o hana chow da sedide o doda. see where you had that problem before. Le As you Togo discover han what God has le done, nuisike come mau out. le wo Let's start listening la to mo testimony pakbeme. now. Nya se la sedidia deu. Praise the Lord. Great things are happening here today. Nous gangons les jobs. Just today, Le ekbe de ka. after the final amen, Yo se we have amen miracle kochia here. boa. Nous My name kunde is job. Dr. Nkonyenyi W.F Kumuyi, I'm a doctor. family physician. Tele And we listen to our brother Vincent mia no Abel bia de koto to give us Vincent his Abel. testimony. Nedi da se mia se. Praise God. My name is Vincent Abel. So I come all the way from Me Africa. va me ma di da So se. my leg, I have an accident the year Me 2020. jafoku pa pe ve club avelia me. So since then, Chogama me God jike ya. is healing me. Ma But right toto now, ji la gbenye me gake I saya me. have a miracle. Nous kunde job. The leg, I can walk out without clutches. Nye manga Amen. tem I pray to nye God, mete make it zona healing cha. forever. Nye me tokpo. Amen. Voici de The Lord kasi will de perfect ka. the miracle in your life in Mau Jesus' name. Kasim saya Can you me. walk now so that the congregation can see Ye you? matem Before line, azon ekpo ma no me. congregation, they see you walking Ta without that la tema crutches. zone mi Can you akata mi walk akwa. over side Zon without the crutches? ekpo ma Can you put tentele your hands kwa. together for Jesus? Ifasi pese se kana Yesu. Put your hands Kas together for fasi pe na Jesus. Yesu le saya me. The walking stick is now antiquity. Ekpo atron It's no zu more your bade property. gbenya. Manga tokpo It's azon. Satan's property, return it to him. Abosam to e mi You are trove free. chovene. You see him We are walking a fool. majestically. The Yes. power of God has touched him. Let's Yesu ye listen to the next wone. person. Ta sedi de velia. The next person here is Pastor Michael Ibudu. And the Lord did something for him in the past GCK Mau crusade. wonane na He's no going to tell via us le. now what the Lord did for GCK pe him. dodo ya. And Pe let him tell us in his own words. wona bubu me. Praise the Lord. Ta no viento no brene mi I'm ase. Pastor Igbudu Michael Emekeme Koito from Michael the Isoko region, Delta State, le Nigeria. Delta State Nigeria. About over 19 years, Epe we are I cannot shake read we that ya. glass. But the last Nyamate makle nu ne 2021 nyame chochichio. September edition, Vo God le did it pe to me. iva ya I pe can dinu read a with shake that ya me a. glass. Praise Mate the makle nu azon.
How do we know that you can read? Le mi o kaka nya be atema khlenu anzo ike ma chochi chukhlena ne nyakpoe. Ne khlende ne miase. Yes, can you read this for us? Khlena mi nyakpo. Yes. Will you be free from your passion and pride? There is a power in the blood. Power in the blood. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The miracle is permanent in your life. Kunuma enwanyina oda le Yesu konkome. Taka se da se de du bubu. Sister Sarah is here to give testimony of the healing. Yanovi de kakoto Sarah. Praise the Lord. My name is Sarah. I'm here to testify what the Lord did for my daughter at December, the crusade that was going on at December at Bruce. My daughter was stooling, vomiting, her eyes were white, her hands white, everywhere it was as if there was no light. And we are taking her to hospitals, injections, no stop. And we got to the crusade ground, the fire of ministry. They said Jesus is here to heal you. And I key to it, I believe. I am my husband was there. And what happened? After that, our daddy here, GS Pasteur he Kumuyi prayed after the final amen. This baby slept. A baby that has not slept for more than 3 days. She slept that night, she didn't wake up till the next morning. When she woke up, the pampers was dry. There was no poo, there was no tea, and no vomiting. She was sweating. That was how she get her healing. Till today, no vomiting or stooling. Praise the Lord. As you are there, please come out, join others. The next testifier. Dasede di bubu. You can give it right there. Let her face the congregation. Let her face the congregation and give her testimony. The doctor go near her. Okay, that's all right. That is all right. Praise the Lord. Kafuna Mawu. My name is Sarah. I came from Orogu. I'm not a Deeper Life member. I'm from Lost Choosing. I have been having this liver failure, from liver failure to diabetes, from diabetes to kidney failure. Eye kaka vale woto de kaka yikunye jigo han. They prefer taking me to juju places. Eye jilanyo yo wa kloncho yi maupe me okloncho yi de bokobo. I told him anytime they have programs, me va dogo pa kple di para be pastor de ka eye gone be na ta pepe la va me wa pem ne ma va. That is how I said I want to go to Lost Choosing, and Lost Choosing will heal me. And I came back the same way. They were ready to drop the 250,000 that you so bebe pumala wa supported me coming here. I said, God, I told my mom before coming, I said, Mommy, you said that you were pregnant when you converted to church. How can you succumb to my brothers and you taking me to places of treatment? Look at that, about the Mozambique. Novi o la be aklon ke choire enu ope wa be ayodonamo. My mother prayed for me. When I was for the past 3 days, I've been coming with faith and with my church. This is my first day coming here with the church motto. And when I'm coming, I'll be coming with faith. Ne me java vana A potono se woman bebe. she saw me struggling and she gave me umbrella. That umbrella that I will use and manage to come. Kekide na be ma chole ne ntokuchu ma dumo ne matemava. Let's se bebe. Therefore, it's taken 6 years out of my life.
But today when the Englishman brought the songs of Imela, I sang it with tears. Ei mekeye hajila no ji Imela yo jina mi fifia ba ya. Metera ewoto de jiale pepe metune mobe. Ye magate ma chofe bese sia ke cha fa mo. Fiflailo. Ye pastor Dogbeda be mi atasi da fi ke le mi avema. No vi. Enye kenye magatem. But I can't feel any pain in my system. Yo Dogbeda boa. Vese si okata buda le lamenam. I walked down from that place with strength, and I came here with strength. Oh, vese senya o kple lame bojo kata o bu. All I just need is God to touch this bone that cannot bear down for him to bear, and my testimony will be sure. Praise the Lord. We thank God for the faith of our sister and her faith actually he was able to tap from the presence of the Lord, and the Lord touched her, even though she had multiple organ diseases, but the Lord healed her. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, raw miracle. She has gotten it. She has gotten it. Praise the Lord. Praise the Lord. We have our brother here, brother Joseph. Joseph. He received a spectacular miracle from the Lord last Easter retreat. And since that time, he has been enjoying the blessings of the Lord in his life. And now he's going to give us that testimony to the glory of the Lord. Praise the Lord. My name is Harrison Joseph. For the past 10 years, I've been suffering from cluster headache. It comes once in a year annually, and when it comes once in a year, it takes 1 month. And the whole of that 1 month now, I pass through excruciating pain. The headache comes late at night by 2 a.m. or 3 a.m. It wakes me up at night with a very excruciating pain. And for the takes like 2-3 hours with that pain. And it won't stop until it have completed its cycle. So during the day now, I have to sustain myself with drugs like Kaka and I have to take it. Once I get the sign during the day, I take the drug immediately to cut it from starting. But if it starts, it can't stop no matter what you take, no matter the pain lever you take. So it happened from 2011, 2012, 2013, 14, 15. It comes and goes by itself. I've done X-ray, but glory be to God. Last year, Easter, Crusade. Praise the Lord. After the man of God has prayed, and somebody made a testimony and said that his eyeglass fell and he was looking for it. All of a sudden, he started seeing something like that. So after that, the Spirit of God told me to everywhere I go, I don't joke with it. So immediately, so I told the brother there, I say, I want to throw the drug away. He said, you know how the thing normally do you. He said, let me in case. So I now said, let me keep it.
So that night, the thing afflicted me that night in the retreat. So the next day, I made up my mind. I said, I'm going to throw it that day. So I went out of the retreat and threw it away. And since then to now, I've not bought the drug again. We thank God for that testimony and we pray that testimony will be permanent in Jesus' name. As He threw away the medicine, He has also thrown away the sickness, and they will never come back again. Amen. The testimony is permanent. Since Easter, it is gone. It will never come back again. Let's switch over to online now. Great things. Great things the Lord is doing online. I'll bring you some of the striking testimonies on the social media. Yes, very striking indeed. As we bring you this from Amarachi. Amarachi had a condition medically called pneumothorax. This is the collapse of the lungs. But she wrote that after the prayers of the man of God, she's been attending the GCK, she got a permanent healing. And now she returns the praise to God. And we have one from Sakratu Nuhu, also on YouTube. She wrote, God is working wonders. The thinness of sight that I've been struggling with for many years, for over 5 years, has now cleared. After the final amen tonight, I thank God I am healed. Praise the Lord. Hallelujah. God is indeed taking care of bad sight. As we have this coming from Patience from Canada. I had pain in my right eye. This makes me feel so much uncomfortable. But after the final amen, the pains disappear, the dimness cleared away, and now my eyes have gotten the deliverance it needs. Ajibode Roof also wrote on YouTube, I had a ear problem, and I believed the word of the pastor tonight. That after the prayers, I should check after the final amen. I did. And after the final amen, I tested myself, and the hearing problem is completely gone. Praise the Lord. Hallelujah. From Zoom, hearing, God is still dealing with hearing problems. As we have this one from Zoom, Emmanuel Akpan Solomon, who says that he could not hear with his left ear since 2003, but just now, after the final amen, it tried it. It tested over and over again and discovered that the brokenness is open. Now it can hear very well with his left ear. And Lucky Akibo testifies of the goodness of God as he wrote via Zoom that there's been excruciating pain all over his body. But just tonight, after listening to the live broadcast over the radio, he discovered that every problem is completely gone. Praise the Lord. Hallelujah. We have this one coming from 9-year-old Destiny Sabbath from Port Harcourt, who wrote that she was having severe leg pains that had disturbed her for the past 6 days. But after the final amen tonight, something about the final amen, the pains disappeared, and now she feels very much better. And the Lord is doing wonders, as we have this also from Akanima, who wrote that he's had pains all over the body, but after the prayers of the man of God tonight, he has also received his healing. And we now return to the moderating overseer as we bring you more testimonies from online when we return.
Praise the Lord. We have a sister here that gave a that is going to give a testimony about what the Lord did for her. And what's her name again? Christabel Otemewo. Please, can you go on with your testimony? I want to thank God for His mercies over my life. I've never been to this program before. It's my first time of being to this program. When I was invited, I came reluctantly. However, I've been ill, very sick since December. I was diagnosed of having a certain disorder. They called it seizure disorder. Here is the result. What happens to me is that when I look at lights, I begin to faint. If I'm looking at this place and I turn this way, I begin to faint. So doctors gave me certain drugs and they advised I'll be on those drugs for the rest of my life. When I came to the program and I heard the message from the man of God, and they said after the prayer we should all say amen. I said amen, and I found out that I was okay. I could look at the lights, I was healthy, I was sound. I've been stable from the first day of the program. I've been stable, I've been okay. I'm done with those drugs. And God has perfected everything in my life. I've come to return all the glory to this great God. Praise the Lord. He said if you look at light, you have problem. You still have that now? Are you sure? Can you look at that bright light? Let's see. There are very bright lights here. The light of a torchlight phone before now will affect me. But here I am, staring at all the lights. All the lights. Praise the Lord. So your miracle will be permanent in your life in Jesus' name. Amen. So go and enjoy the blessing of the Lord in your life. The next testifier. Let's put our hands together for Jesus. Clap your hands for Jesus. She is free. Praise the Lord. Praise Master Jesus. So my name is Beauty Edemia. I'm from Saple. I'm from Saple region, from estate districts. This testimony is a long time testimony. It happened about almost 8 years now. It was when GS came to Saple. I was invited. I never really wanted to go because I was not a Deeper Life member then. So I just decided to go as a spectator. Let me just go and look. Then before I got there, I was having this sickness of this finger, this very finger. It is hurting me and biting me, and it's like there is fire inside for more than 4-5 years. Whether it is poison, I don't know. There's nowhere I've not been. Any crusade or any church I'll go for deliverance. I've drank more than 100 bottles of olive oil from churches. No way. All pastors have laid hand on me. No way. I've gone for a night vigil 100 times. No way. So I just said, I be there to cut the finger, because in the night like this, I will cry till daybreak. Even if I take sleeping drugs, so no way, I cannot sleep. So they said it is poison, I should just pray. I was praying. So when Jesus was coming to Saple, somebody now said, why you not go? I said, I say, oh, now the same. I don't tire, I don't go. They said, just try. I said, okay, let me just go and look, just for looking sake. Then I sat at the extreme, just by the gate, because the place was filled with people. So nowhere to sit, I just stood there. My attention was not even, I did not even see what GS was wearing. I did not see his height. I did not see anything about him. I was just hearing from the speaker. And when they say amen, I would just say amen. Then, when it was closing time after the last amen, then I was going. As I was going, I just felt something in my finger. It's like, cold, like ice block. I say, Abi, I don't heal. Constantly. The whole thing just go down. I don't
you know, the tears my people put out on my body, he don't near me. I didn't even hear him. Come. Oh, I started screaming, I started jubilating. So it was when I went to the nearest Deeper Life Church in EÚEGBE to go and say my testimony. Then I listened and I heard the raw message of God. And I heard real preaching. And I said, God. I started weeping. I said, oh, Jesus has been crying for me because I've been lost. Now I am found. Praise the Lord. And as many as in your condition this night, the Lord will do it for you in Jesus' name. The last bus stop. Everybody say the last bus stop. When you come to GCK, your problem gets to the last bus stop. That's what happened to her. More than 8 years ago, she's free and free indeed. You came, you've come to the your problem has come to the last bus stop. Let's listen to this person. The next person here is Sister Veronica Oko, and the Lord did something for her in one of our GCK edition, the May edition of last year, and she's here to testify of the goodness of the Lord in her life. Let's listen to her now. Praise the Lord. Praise Master Jesus. I thank God to be here this evening. I'm Sister Vero Oko. I'm from Ororokwe in Etiop region, Delta State, Nigeria. I'm born again and God has been faithful to me all the while. Praise the Lord. I want to testify of what the Lord did for me in the month of May. In April, I started having a very severe pain in the middle of my back. This pain was so much that when the evening is coming, I'll be afraid. Because the pain will start, the back will be pulling me, painfully like that. It will be pulling me. Driving pains into my ribs and everywhere. In the night I cannot sleep. Most of the night I stay awake throughout the night. But I kept praying. When I saw that the pain was strange, I said, no, I will not go to the hospital. I will hold on to God to heal me of this pain. And I held on to God. So in the May edition of the GCK, when the man of God was praying, I laid my hand in that bag. After all the prayers, I said amen, and I went home. To my surprise that night, I slept without any pain. And since that May to today, I never experienced that pain again. You will never experience it again. Now let's listen to online for further testimonies. Multiple miracles happening also online as the God of wonders is bringing unforgettable encounter in the lives of people. Quickly we'll take you to UK, where we just received this via YouTube. He says, good evening. I'm sending this testimony from the UK. Her name is Emanuela. Emanuela has had problems with her right leg. And he said, as our father, the JS said tonight, lay your hands wherever the problem is. She wrote, I laid my hands on my leg. And after the last amen, I observed and discovered that all the pains in the right leg and swelling is totally gone. Praise the Lord. And from there we'll take you back to Nigeria, precisely the FCT Abuja, where we have Joseph that is confirmed. It's confirmed that he had a dislocation on his leg. For some time now, it has caused him so much pain. But after the prayers of the man of God tonight, the pain in the leg disappeared, and now he can walk properly. And now the picture you see on the screen coming up shortly is live pictures we just received live from the Federal Medical Center, Umuahia, where by the grace of God the GCK is also airing. The gentleman you see there spoke in his native language. His name is ÄKEKE, as he wrote. He says he was operated upon and they discovered he had intestinal obstruction, and he brought up some very serious complications for which he could
not speak. He had severe pains all over his body, and the problem became worse than when he got to the hospital. But as they listened to the GCK tonight, right there in the ward, the miracle happened. At the last amen, he became completely whole, and he testified in his native language that he is now free. Immediate test there by the doctors, as we are told. The miracle is already confirmed. Praise the Lord. And so we bring you this also from Damilola, who wrote that I thank God for delivering me from the power of depression. On the first day of this crusade, after the administration of the man of God, I felt lighter, and I'm happier and joyful than I've ever been before. And just before we return to the moderating overseer, let's bring you this one coming from Ebonyi State. He says, I got healed on the first night of this program. I've been battling with liver problem and appendix, and after the prayer of the man of God, he noticed that there is no longer the unusual pain that he had felt earlier. And with that, he is completely healed. We now return to the moderating overseer and bring you more testimonies online later. We all rise up now as we tell the Lord in Lela. Now let's all rise up as the orchestra leaders to praise the name of the Lord. There are many other people waiting to testify, but the time is not there. Amen. Amen. Let's worship the name of the Lord. Let's bless him. Let's glorify him. Thousands have come into the kingdom of God globally, both at the Alpha location here and all other locations. Let's bless the name of the Lord. Many have been healed, delivered, set free from every affliction. Bless his holy name. Worship him. As you go home, you confirm your own miracle. You give your testimony during this GCK. Let's worship the name of God. Let's thank him. Let's praise him. Let's tell him we are grateful. In Jesus' name we pray. Father, we heartily say thank you for all you have done. You have healed, and the healings are permanent. You have saved, delivered, and they are permanent. Lord, we vow to serve you all the days of our life. Thank you, Lord, for what you have done. As we go, Lord, let more of the revelation of the miracle you have performed already continue to manifest themselves in the lives of the people. In Jesus' name, we pray. Thank you, God bless you. Remember tomorrow, Sunday worship service, global Sunday worship service. We start prayer by 7:45. So make sure you are here, and in all locations, make sure you are there.
God bless you. Minchi blane vo aton maone yiramili miakata ezanyuena mesiame.